Watachimai 98.9 ewo Sunyane Sompa 90.7 ewo Nkranza ena Sompa 101.3 eno ewo Doma hona Doma FM 100.7 wanonso chikase na ba pete kanehia ban radio enso wankran kanehia ya wanonso efa ena opie mu ewo mfimfim mantamu ahema mu hope Kingdom 106.1 wanonso efa kase no ato apete join ye wo Facebook ne so Sompa 106. Sompa Accra 106.5 live Sompa Accra 106.5 live ena YouTube no Sompa FM live www.sompaonline.com so ensemi dodo na agu ho a uduru ho a obenya dodo no etumi akenkan anopayin nsemu a yedenam no na posubie ene se Omampani His Excellency John Dramani Mahama natna yekesiem wo mo de nkrata bia ba wo mo bo manfo nyina no ho ba sesisia no ensuo no yade se emu ayedene enti ba bia wo bia no ya no wa hye ho yi Kanema mpani abedi yechire ewo man Ghana mu Alhaji Dr. Mahamudu Baumia wono na Frank Ekrani edema NPP wasunu kurukwa manyo okuo no ensuo ya enra eyiri Frankran na no pe kura entwetwen ye no wodna no atumbi Saranso ena wosansem kronwa emu enkramantam so afo ahye mensi assemblies ahodo no aban krachefo ne ewurabafo eda no se womon hye na rescue effort no womun peje mu kakra na nipa wonde won free South Africa baaye ya bra na ya center ne meya womu he akwadwufo yi womu di womu so sabinsem hunu na Ghana fo ya kofa ya de aba no empanifo ye nhyehyeye bi de ama wo Ashanti Regional Security Coordinating Council womu de abetu dwase bosontwe mansi no emu sisi a womu declare no Adwoa Asare Afei ensemono enchiremu ankasa enie mampani atana yekese de nkrata bedwa ya womo ebo amane se we ya futu a womo de magana fo nyina no womo asre womo a womo tete baabi a ensuo to a eta eyiri fa ho waterprone areas na se sa abrei enye bre ye bre papa enti wuti baabi yete sa no a na waya hye ye no wape baabi amuvi akose de be ya oyene anato yenkyem bi emma meto ne nyina no efa enransu kese a etoye ewo enkran hanom ene yempotem ahodro no de echanjuntre na miaya eyiri ye ne de kase ye bobo a ade besa enam so ma nipa bi mu kura famu ehwere wo mo nkwa na asam na kwakwa ya brehosem yie pa ene don hwere bebro nwotwe ensuo ya to entida ene se mieme ya hodo bebrenu ano eflade ye ne ka kwan mu ba bia chese ka nko na ka bakopim se ewia prem to breto ye ansa na nsuo ni kura ni ebete kakra mo manfo no etimi apia bonten eno ne nam so ema presidency no wo de nkrata ya ba wo bo manfo nyina no ho ba se sa bre no ya na mpempi no ye kasa wote waterprone area tu anu obi feel se na eye tuwe ehe ne ye ko ne mum se wo betena ho na nsuo aba be yira fa wo de ene o de ko be bi kura tena ya na nkamfa so ewo so enti sa bre nkrata ya wo de abai eye tiawa se wo manfo nyina enya hye ye wo ba bia wo mte sanse July mu ne yawura no nsuo no afei na kese no kura no eba beto afei wo masre public safety adwumayefo ahodo wo sasa abre wo mpagya niema mu nadmo no mo ne wo mo mekeka ho no wo mo empagya wo mo ebambo niema ni mu kakra wo mo nhyehyɛ no wo mo nyiri mu dankran sɛ de be ya ebetimi aboa na mposo obi hu koka ewo saatro ye nkyem mu a wo betimi apa akutrement bi ni ade na wo metimi de akwakoboa sankrofo no sɛ de be ya de si ye ewo enkran enura no ye kwa anim no yensan hunu bibia ete sa bi ma fei omanfo nso etete mpotem mo asabe subanfon ensuo to ane ahwie bola agum babia wani tua se ensuo fa kwabrane se ho na mesi dan wo koso assembly be ma ne permit pepepe ekire na assembly kro no asa ba be fa ekire se wo mo kwa kodura dan na gu se de be ya Ghana fo be hunu se wo mo ye adwuma wei enya manyosem a ehe ene ye beti bie enti ye kwa anim no sane ma nim nyina no wo mo de kokobo aba se wo mo mpese wo mbeti bibie ete sa bie mu nti we de adwuma no Ghana fo ene assemblies ahodo no ene wo madane edi ama afi ye de ani kyeremu ewo nipa foforo nkyɛn sanse empenifo sɛ bɔfo wɔno ne ne nam ya na ɛho apaso kane mampani abedi akyire ewo man Ghana mu a ene wɔno na ye Frank Akurani
Edema NPP was no kokroko amanyoko no Alhaji Dr. Mahamudu Bilbil Baumia. Wana no to sanse mi no chese no kore. Enra bra wo so de ye na wetie Sompa FM. Na wona nam Facebook ne so no akohu se Sompa Accra 106.5 live. Ye show videos yi wo ho wose wote wona ne homete. Wose wote wo pa na fe awose aguno na at once ne ho nyina fo wose Ghana nie enkran pa nie na ba kokora atwa ne nsuno mu a eno sei na Akosua nhirate akonwa kase yi mu na ne yem hyehye no wo ho ne anka ato obi wo Taifa Johnson se maame a wone ne ma eteka mu no mu kɔ suku na Patrick gina ne gina ho na ensuo atwe ne kai akɔsɛ amenam na wo onya gyefo na asɛm na kɔya woro ho sempa Alhaji Mahmoud Baumia se Ebra wo tie sansem no hwehwe videos ibie wo socials ne so no na ne yem hyehye ne pa eno nti wono nso ba Facebook ne so no obetworo to se no kure Ghana fo ba bia du no obi apie nye yie nya sa ko no wo betimi kura nko bepie na nko ba be yi Ghana fo nyina de afiri wo ha wo ese mu nanso ne mpaye ene ne dark na nsem wode ma obi bia ensuo ya bawura ne dem ana bawura ne fie na amasese wonya ba bi kura mfa ne tintuo na wa ya affected no ne mpaye bo etai wo mu nyina chi wanam sa ayeso kan we sei e de akere omanfo ne nyina se aban hyehye bia wode gu akwam se nura mampani sei bra wote adu prekwata no mu a wo bonto a woduru achimota sei na mampani wura hotimi se disuo pa e wo nani ase eno na nam so a wakaka bi di akere district assemblies na Ahmed Ibrahim Dano no wakaka bi akere so mo homere so no mo nya adwuma eno nti Alhaji Mahmoud Baumia so ka kire Ghana fo sei wo munye ni ombetu bia na ne aban hyehye ya wode abado wonta ya kiri na aban hyehye no enti bi nkoyie pa anya saa womu de no saa enne wo kyerɛ ya bɛyɛ adechi a wo kyerɛ ya bɛyɛ kokosachi ampama na da bia tititim saa ensuo to a ene ensuo wo kyerɛ ya bɛsi edan ensuo no nya tepe noa no eno achi aban so mfa ne nan si fam na nipa wase ye pam no ye mpam no ni awada na adwuma so ye mpam no kra na wo kra ye nsan prosecute the question financial loss to the state ni enam ne nsa so a wo bi asi dan de asi baby ente se osie se na adwo kenkan yi wono asada makwan se wo mun kosi dan fancy ha wo wi anu asada asan akɔtwere ho stop work se ne ase wo ye bibi enti na no se ne papa na kan ye no adwumayefo no wo mo pretend se wo mo ye adwuma aban so pretend se wo otua wonka ene wo mo na mu saa wo ka kyerɛ aban no ɔmanfo no ye wo mo de no na aban so ye ne de se ne ye be ya Ghana ni ba ne ho betimi atɔ no ni nyina asɛm ne tia atwa mu an se Ghana fo am ho aka nyina no Alhaji Dr. Mahmoud Baumia se monko se na enyo no nko na aka bie enkramantam soafo Linda obene wa akwele okulu ene wono nso wahye mensi ahodo assemblies no MMDCs no eye aban krachefo ne awurabafo no nyina se adaworoma de efra ne emergency response no womo emamu nyeden se de beya mieme yahodo ye nsuo no etwifa ye ene womo a womo ho aka nyina no yebetimi apamwa bi ede ama womo wo kyerɛ sɛ assemblies no womo ne atoyenchema boafo kuo no nadmo womo nkamom afei weather forecasting agencies ahodo te sɛ Ghana Meteo womo nyina enya adwuma no sɛ de beya ye kwanim no yebetimi aya ahoboaboa edi ahia ensutobre no na wo kyerɛ mu sɛ wo hyɛ Meteo fo womo forecasting na womo de aba no a sɛ de medi kan no afei ena nsuo no na kɛse no kora ebeto enti womo asra omanfo nyina sɛ womo enyina yie na afei ne titru pa ne enkoda ya ensuo to a ne aka womo atikɔ no womo ogurumu na womo nam no womo bɔbɔ wo nsuo nim no womo asresa wofo nyina womo nya hweye wo saa niema no ho na womo kyerɛ sɛ nadmofo womo wo emergency lines ahodo ya WhatsApp platforms nyina ka ho bia sɛ bia wo ho akyere wo a wobetimi afro mo na nnura de esi ye no ene wo manfo ka sɛ na nadmo official no kura nsuo ni bia yira fa ne dan no da bia wote no ono kura nsuo ni bia yira fa no enti saa emergency response na ye ka sɛ bia obi nsuo afa no ne yenkonkwaji no yenkonkwaji no nipa kro no kura ba bia be fa ne ye de akwaji no eno kura akwaye boachi bidin enti eba ne saa no a ya na akwaye ensem pii na womu ekyire mu ese we ya ekoso yi odum jadwumakuo Ghana Police Service womu number se ye adwuma nyina sa wo akoka wo ba bia ubetimi apusu number no wafrɛ na womo aba bɛyɛ wo mua na ensem ya ehono gender ministry
enso e de nkrata ba wo mo se wo mo anro wo mo ho kan ye nyina abusua godo ye enso tifa wo mo japade wo mo a wo mo ahwere wo mo de hye nyina wo mo ma mo yakọ e ma mo koseyiye gender ministry na eka na wo mo se ye ekọ animu no wo mo any institutions ahodo na ni asem kro na minister ka bi na ministry nso abeka wo mo de ensem kro no a na wo mo ekire mu ese sesei no esese obi afa ne hyebre eto ne nsem na wotimi ye adwuma wo hwe na baabi a wote no emwa ene epe baabi na kwakotena se ene obekwa akọbọ ho adwa wa akura bi akura ase ye hori nso yiri bi anko ho for the next 1 month na ye free nso to bre ni mu a wasan ba back to Accra de a ene no wahye no watoto ne sasan se aban ko a entimi nye sa adwuma no enti gender ministry no nso ese wo betimi aye de wo mbeye bia se de be ya families no wo mbepe bambo bi ede amomo nso sa abre ya aban ne enya mfa sa bambo ne ma ye ne de wankasa nso ya no wahwe ho yi na no ensem ya ho Ghana metiofo abeka kire yen se ensuo no de e wo soro pa ya e ba beto nam so kra ma a month ago Ghana Health Service wo mo de nkrata abaye e be kire se ne omo nso matete nam kwan so ba no nanso man no ya mfa asem na asem ema akwaya asem kase pa de abeto o man ne so e ka ho no bi e na yegina ba bia yegina ye de ne kire mu e wo nsem foforo mu na mene wo kasa ya nipa be sa hankono 900 e wo South Africa empanifo ya nhye ye bia e wo so wa mo ye se wa mo de mo bo man Ghana mu eno we nyina no eye Ghana High Commissioner e wo South Africa Benjamin Kwashi wono na e kasa wo se nansen o hwe se ya center ne man ne nananom yi eno ne nanfodom yi se mhunu a wo mu di South Africa ho a wo mu de mo adwen se wo mo fa boga nya swine wo mo muo bia wa abibima mu ha se ni o maka so mbe ye no anu mbe ye na South Africa man panin so ti wa ye hwe ha se be producer panin a oyim from abone na hwe emfa ne ho na ni o mo ye no wo mu gusu a wo mo ye na bambofo so ntimi nya hwe emfa ho no se ye tenetena ho sa ya hwe yi a na nipa bonefo yi ene sa akrabrifo yi wo ma wa kunkum Ghana fo a e wa South Africa ene ntimi ne wo ka sei edipe makoma kwa hankono ya enche bia wo mdo mba be pie o man Ghana mu no wo mo kire se ambassador kire se wo de wo mu nyina kwa hye ba bia he baby wo mo no wo mo ho to wo mo timi didi ehome mframapa na bibia timi koyie ede ma wo eno nti enche bia sane asoye no ene asoye a ehwa mo no ne nsema brochire so afo ko jeta blakwa na kache ho ene aban wo mo mpanifo wo ho nyina no wo mo gusu aye collaborative effort akeka agbomu kama ama wo mo ho atọ wo no eno ho adwuma pa ena sese wo ngusu a wo mo eye na yero Benjamin Kwashi ebra wo ne nsentwefo kasa no wo ne Sompa kasa so che kakra sei. Directive of the minister, we have engaged the Department of Home Affairs in South Africa. I'm sure that you've heard that our people, compatriots from Malawi, almost 10,000 of them are being repatriated back home. So the whole setup of the Home Affairs Department, which are supposed to help us in clearing our people to travel, are dealing with that number, that huge 10,000 number. And so we couldn't have them last week to help us. We're hoping that by this week they should be able to finish up with whatever they are doing so that they come and help us. Unfortunately, yesterday in the evening when I had a call with the Honorable Minister, he wished that we were able to do the evacuations before the 30th of June. But from the South African side, it will be very difficult, and we don't want to be seen as people who are not grateful, because when we started, they have been there helping us through the screening processes. And I believe that once they told us that they are dealing with the Malawians, and once they are done with the Malawians, they'll come to us. We're looking between next week, not Monday, not Tuesday, but within the week, once we decide, after we have confirmation from the Department of Home Affairs here in South Africa, we'll let the Ghanaian people know when they are going to be repatriated back home. Repatriated back home. Benjamin Kwashi, abana musini wa South Africa, and what in same way eto ye nim enra nwumre no a. Na no santi. Ensuo yi sane ya totoe, odi ekobusa wo bia wakoto na dansie ho ne ma. Edi free na nakoje si company limited na so ye. Na busa na say wahunu se baabi a usi dan na kura na edi kan no na ho ye san se ekoba je sisi mprimu bra wo kota asase na wodi kan ye ball kase ma wodi kan ko ne ho no wo kire ho se ahane ha yensi dan si ho enti wutie na futuo no na okoto wasase no wo baabi pa na nu achi oto ne mapapa edi free ne ho di si wo dan no ehumbo ensu oto
ɛdeɛ bɛn ne bɛbɔ ɔnsa woda na wada bambɔfoɔ bi bɔ ho ban san sɛ utie afutu papa ɛno na mekamfo deɛ magana ne bia baabi a woteɛ wo baabi a wopɛ sɛ wosi dan no wode di kan kɔgye ɛho afutuo ɛfiri ɛkɔ bagye sisi mpremu hɔ ansa kora na ade watɔ asase no wonya tɔ wie sɛ ekimu a nipa a wɔkyerɛ wɔ kwan no san kɔ ne hɔ na kɔtɔ nima papa no na fa si dan na afei hwɛ adeɛ wobɛhunu sɛ mpa woda asomdwe mu le enti ɛba na ɛnsie wo nima papa nyinaa bi ɛfiri ahyɛseɛ de kɔsi awieɛ no ɛkoɔ bagye sisi mpremu na kakye ɛne ɛkɔtɔ no de firi mesrɛ wo wɔwɔ nkran Kumase Ghana ha baabi a wobɛhunu aso yɛyɛ frɛ no wɔ 0204 355 040 0204 355 040 na one no abo enkomo adeɛ baako a ɛyɛ paa ne sɛ ɔbɛsɔde anɔpa na wonya boroso papa ɛmfa ntwi osia na ama sese ɛgya o kasa biribiri wanhwɛ yi a ɔbɛsare so ɔtutu enkranyadua sese enkranyadua nso nkran bi ni ha enkranyadua no enkran ha ebi ni ha enso ɛno na kane ne yɛyusu ɛna ebi a broditire ɛne yabidie ɛno na ebi anka abɛsɛ obɛyusu nanso na mmerem wode broditire no kura wonya bisɛn ɛna wode atwiruse ɛno nti ne yɛde ya toothpaste ɛna ne brush ɛde aba wei yɛwɔ ne apoho wom yɛwɔ ne apoho na ɛwɔ fam kakra a obi ha betimi ayusu bie yɛwɔ total care yɛwɔ herbal ɛne yɛwɔ whitening no wodi twiri wo se anopa enwumre na wode tete nkwadaa no a woni benyini no wobehunu sampa nkwadaa no wo mo confident so wo de pia bonten no mo de akasa wo kasa wo wakukuduro ya wo de kasa sanse wo nsuro ne mo kwaya na ano de ne bia wo bia sere no bo so beti na wono ne se de nko a bisan so obie nanum a wo bia bedwane ma na nya ya toothpaste ene ne brush no eno enye na ewo shops ahodo nyina mu monkopa bi nto meken aye adwuma wonya bi anka betu aton the number is 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 na one yen abo enkomo ne saa nti wonya wie se ekimwa na akọ pharmacy ene herbal shop bia eben wo no akọpa T74 ne bi ato T74 eyedupa nananom dodo no a wɔmde tete yɛn firi yɛn pɔnten bra so besi nnɛ no ɛno na meka ho asɛm de akyerɛ wi ɛno nti ɛwohoro mojam ɛwohoro ntene mu baabi a wɔhaw biaa wɔ biaa no ɛyi ne nyinaa ɛde firi hɔ na ho atimi atɔ paa wodie na akɔɛ sɛ wobu nsa ɔbaa yɛde wada ne calendar ɛnɛ wo nti ɔnso bi ahu sɛ ɛnɛ yɛ bosome ne na wie san sɛ ɛnɛ wa ma obi anna wodie ndeɛ 30f biaa bosome na wie yɛ biaa na ba wɔna ase taatai paa wahu no ɛnyɛ ɛha dwene paa wodie na akɔɛ sɛ ohumi ana okasa na nka bone ededi akireba uhia T74 na etimi abo hepatitis B ni C ni nyina no eyi ni nyina de firi ekuro tu a efiri na hene de kuro no nkoye uhia T74 ebetimi abo pa arthritis obi abo wa be 5 years ni obi de afa na ahyase bosome mienu panie nanso de no betimi atu ase kama eye T74 wa ye late pa nanso obanum T74 na bibia etimi akoboko next time ya wetimi asode ntem T74 no ekoyie pa enya na ewo pharmacy ene herbal shop nyinaa mu enya mapemfo oba wo makoda nufo ena akoda a wonya mfinhia dumie no gye wokoto anya sa wo ntimi nko T74 ena me kanfo de ama won esanso immune booster ai boost immune system no na bibia etimi akoyie pa se upe bi na watu aton a mepacho okanshi druglin woye de ania eno a ena obeye okanshi druglin udu ani kirem ho a ubenya bi atɔ ɛwɔ hɔ ɛno ɛyɛ tufoɔ no ɛna udu ashtown kolena keba nso so a ɛnyɛ na yeguo se chapu gye numbers na frɛ na sisi ade ɛnyɛ 0246 073 498 0246 073 498 ɛna 0501 628 931 T74 na nanom dodo no amde tete yɛn no ɛno a ɛna gusu kra yɛn kakra se ya yɛdane yɛn ho adibɔ tete miɛnsa pɛ na yaba yeba yebekwa asante mantemo TV Emma Akituapa.
Emma Ketchiapa Ampa Ebusiafo Yetuan Opano Sia Cassia Bono Yede Brewo Ewa Sompa 106.5 FM Akrano Ye Ko Asante Mantemona Yatwaso Ashanti Regional Security Coordinator Ena wade nsembia tuja Captain Retired Kwame Jabari na wade atuja sese bosomtwemansi no emuno wo ma declare ho nyina no mining zone enti enya de ayebepene ama efumagudie tuo bia akoso ewo mansi no nyina no ene se National Security Operation bi koso ewo beposo namso emampenifo koche excavators ahodo beye enum ene mfidie bia aka na womsu se womde ye illegal mining galamsey yi bi ewo empotem ho ya ye kasa isa excavators no egubambofo akache ya ebo ma hwehwemu atimi akoso no ma hwese anya bia sa operation na ekoso no sa nkrofo no a ye chi wo mo ne ne concession ye ne de authorize yes ye nkonko ye sa mining no wo ho no anya bia womo efa akwan papa so en womo ye ana se sen ena neoma no esifa ekwa no nam so ema womo de ato justice sa investigations ne be ko na wiye na womo hunu de ekoso ne de bosomtwemansi no emu no enya de se won bepene ama kwabra ne bia de mfidie bia kohonom se okwa kotu efumagudie ensemu a Captain Kwame Jabari wode to dwane bi eni I think we're looking at Lake Pepaso. I'd like to state that there's no any way closer to where the lake is. And I think when we look at the picture on social media and then linking the lake, it looks like it is quite close. It's not that close. It's like the lake is here and then where their activities going on is at Edgeso. So it's just not that close. And then it's also even been portrayed that it was in a forest. No, the forest is still there. The forest is still intact. Where the mining activities is happening, our farmlands along that area. But the point is that wherever illegal mining, whether closer to the lake, closer to anything, we have to fight it. As I told you, we had a meeting with INEOS this morning to ensure my recommendation to WESEC and the regional minister that the whole Bosokwe district should be declared a no mining zone. Captain Retired Kwame Jabari wono enaye Ashanti Regional Security Coordinator nensem eni yukuti afe yeden samni wie kura ewo eye famgo ene eho enkomo emo mene wo kasa sesi ukopie mu ewo amansan dwaman so baabi a ye to petrol ene diesel crude no say a drop ababedru $70 per barrel. Enti say petrol no so te ba pa. Na ye hwehwe mu a na ye se ye hwe na we ba ne say ya Ghana kra be den eno na Sompa kasiafo ya hwehwe site ni mu a hunu baabi a ye de ani ewurawura ye timi hu se ampa we no ekose no OMCC no wono makache ye hunu se pricing window new one no a ye wura mu dachi na ya no say na beko one say petrol no way from NPA ni o ma set ato no petrol price no kwa akodru 12.79 as a 12 cedis 79 pesos per liter. First pricing window for July no na ewo 13.39 and I say etimi afiri ho e de ababedru ba bia edri enti na say uhwemu na okwa ebetimi akoda ni pa na reduction uhwemu na say be say 1 liter no one more to be 60 pesos and then yes uhwemu ohamu nchichemu no eye 9 echiripo enum 4.5% decline. Diesel no eno so a drop adru to say 13.54 na 13 cedis 54 pesos per liter. Kaneno na ejina 50 in fact and ya akra ejina 15 cedis 11 pesos per liter. Na yes no so one more to 1 cedi 57 pesos. Na say bi wo mpa. What they call how much chemunu a how much chemunu edu echiripo 9 10.4%. LPG na ya na asem no gina pa no eno so 1 kilo no one what so e de ababedru 10 cedis 11 pesos can na ye 13 cedis 23 pesos per kilo na say no so one so 3 cedis 12 pesos eno how much chemu no aduonu miensa echiripo nsia 23.6%. enti say gas no beto mo beto nso so a mo be service kakra na atimi akoboko sanse say amansan dwaman so no ya o ma tetete so kakra kra we ena nam so a ye busa say ena se we de Ghana fo ho ato sanse say na NPA fo ahyehye no se bibia mesankra wiem na se bia wo mo amfa nkohyehye nsuo ito ye kura no ama
and near ma san peja de akosoro dia na se bra jerika ba kuno betu na bibia tumi aye fine wo mo so a se na no se adwa se jebidie no okoto ye anhwe ya obeja jebidie to na wo de ato gas se gas no wo ba bete so kama na bibia tumi aye fine we so na ye gina na ye de kase no e de akọ na wiye platform ni kita yen eno nti ye kasa Ghana for etie na Ghana for nso ehu sampa na ye ka no eno ene papa no a e wo se wo no mo etie e ko ba je simpre mo be ma na dawroma ena wo so kase yasene ma ye de ebre wo Leicester Ghana Limited e de yas toothpaste ena ne brush no e be so yasene ena 2074 nso e bo aye mbo ye chidom e ma yetimi esom wo anapa yin se mo a ye de di wo ntua no na na possible ene say Omampani atena ye ede nkrata ba wo mo bo omanfo nyina no ho ba se wo mo nya hweye ensuto bre mu ti baabi a ensuo to rofrofo a na wabo modin apɛ baabi pa bi no wa movie akɔ enkramante mo so afo enso ahye mensi ahodo no DCs na MCs a wo mo da no nyina se wo mo so intensify rescue efforts mu se de be ya enema nyina ebetimi akɔyi eno ana Alhaji Mahmood Baumia ese we nyina no kasa ya mframa wamma action no enya adwuma ena say petrol ni diesel ena gas no wo fekire na ni hwa na nso still wamo ate so ya Ghanafoɔ say mo ho ebetomo abusia ye fa kase yi ewo enkran ha Sompa 106.5 FM no na Sompa 93.1 ewo Asante Mantam mu nso eje ena Adam Papa Radio ewo France ahenkro Paris no mo ono nso efa kase kama ebo peten ye afei Sompa 93.1 eje no nso tutubie e de ama Sompa 101.1 ewo takwa 103.3 watakwa de 106.1 ewo tachiman Sompa de no 90.7 ewo nkranza 98.9 enso ewo eye sunyane and after Doma 101.3 or also HFM Doma FM 100.7 or also FI and afi UPM Ewo Kaneshia Band Radio also AG and then 50 Mantamu Kingdom 106.1 FM and so far I say etopetin ye Facebook no Sompa Accra 106.5 live Sompa Accra 106.5 live and our YouTube no Sompa FM live www.sompaonline.com so ensemi bebre ewa hwa obetime akwa kenkan bie na bibia etumi akoboko enuano mo a ye jebre be kenkan kase edema wo na se to guest adawroma wodi ye to Facebook reso no YouTube no TikTok ni nyina so me wodoma nkoma chia me abrempon na kwaku ampuma meneme Esquire Adwoa Asare mo amohwe wo Facebook ne TikTok nyina no yedamwase sabre ya yesori de na chese be masafo kantanka e the tip off no to so we ba betena se na Ghana Today dwumedie no nso ye de ato so amamo Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, echo US. Na no kwa rukun kwa so me baba mania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma habako. Na me ko jejesi, ekwo bosem penemu. De woton adanse ho nyama no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba, me si wo boduma kra sre kane no a. Na wodu US wan so manfo bondi sa na. Hey papa, US hakura de. Na me ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi hu nyama dia. Obia se na nakodjesi company limited. Na matese wo bi depo kasie bi e wo Akosua. E ho na wo bia koto adansi hu nyama. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, akuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, wo kura no me. Oh, nim dia. Eti papa, me to no. What is the way forward? That's right. Sinners entered the world, but mami for deep redemption for from la. Right. And we call him when you know, even though it took him 2,000 years. I love this. It took him 2,000 years. Him you knew 2,000, but still what can ya copy say? Opposite repair. Or repair the no. Eti papa bibi ba. And you won't find chow hono. And the best is some baby. And you won't find chow hono. And I are ne beko. And you won't find chow hono si can be baba. And you won't find chow hono wife on the best baby. And you won't find chow hono who can be saba. Me find channel home. And you won't find chow hono. And Obama maybe through your
ebi a negligence akoda ne free because obi wa papa ontimi fa ne bɔ ne nkyɛn no because na ne ba ko to nsuom ɛna akoda ne wuye etitu here no enkoma ne ni da hɔ a enka but it will not bring the child back. You can't bend the hand of time. Name mom no papa you can learn say even though I cannot change it say that the bia me can what can I learn from this and use it to help others. I go say obi say and ebi obaya from sobia and semi beto. You have two choices. The first choice is to be grieving and regretting. They said you're okay here. And not then you are crying over the past or say it's one choice. I told you what? Not now what 10 years. I said but there's no movement. There's no growth. In fact, I say we proud. One can with them. The other choice, you look at what had happened. Yes, you know. Now I change a moon the any answer. Now they are making the current choice. And look what to my move forward. Yes. I say no growth or maturity or and a learning to inform others. Yeah, now a bit to me about changes. How did you manage it being a mother of twins? Now, when you went through your postpartum depression, how did you manage? Is it sir? Now, learning. Now so called up on the same team, my name was there. We made the quine so my yeti kind be the trip. My phone in a jamming. Timamu from a disway in your grow. Mamma from a disway in your grow. Anka am revetting us and a child. Anka sound for Swami. My son company, the Kanya Wafan, me will be all. This Kenya now, woman, with my wanting in a summer. Yaman wants a move for an amisam, and then what they are binding me to you. My free me, my son, quack fire, yeah. My son company, you see, soon I mean, I'm sorry, bye. Bringing some money, try me photo, and some mamma to feel. Let me show them one I myself. I want to need hopium. As a friend, I was trying to son of one. Come to say, Jainunia. I can't remember my son. I can't remember my son. Ghana de shima mena no pemi mamunyi na achi ba Sompa 106.5 FM Accra. Jumadi e fene Sompa Rhapsody breno na aso e wo Sompa 106.5 FM Accra. Na jumadi e jumadi di abrabo mu nkomo hyehyɛ ya dwene ne yatenka. Adwene ne atenka mo hye wo jumadi ne yede ba no. Abrabo mu ntiase ne abrabo mu nyansa ne yede ma wo e wo Sompa Rhapsody so. Eti Sompa Rhapsody ye ka se nyansa e kam e wo radio so. Enti wan na ye krado so obetie dwumadie Reverend Professor Joseph Osafo dunu unu Akosua Aboagye ne de brewo efri adwoada ekosi efiara bia nenenso ye ba betena sene ye ba bepe abrabo mu nimde ne abrabo mu nyansa eti sɛ yabna Ruth beka no frɛ obi na obi nso frɛ obi na efo ofidie ne to Sompa 106.5 FM Accra obetimi aba ye Facebook page no Sompa Accra 106.5 live Sompa Accra 106.5 live and a YouTube no see Sompa FM live 90 million points radio station abanedi yedie ne nkanko abrewa brabo ema wonim die ne nyansa e wa brabom
Yawo your client service line yɛde adwuma wɔ Sompa 106.5 FM Accra. Sɛ wopɛ sɛ woni yɛde adwuma wopɛ sɛ wo send your videos, pictures anaasɛ bibia. Wonti asɛ wobɛtumi de afa Telegram anaasɛ wobɛtumi de afa WhatsApp. Ɛyɛ 053-188-6216. Sompa your client service line. Ayɛde adwuma wobɛtumi afrɛ, wobɛtumi asend SMS, wobɛtumi WhatsApp, wobɛtumi Telegram. 053-188-6216 053-188-6216 na wodem na dwumadi efa no Sompa Rhapsody no adwumaku a ebo mechidom John's Bakery, John's Bread and Pastries for one more and a Just Hot Kinky abadwa so na Just Hot Kinky no dokono ye de ma 3 Ghana cedis. It is a wo pese wo ye kinky party e office eno ahensu a eto ye de atete e bra de hye won kran yi enne sese fata so be ye kinky party kakra wanye bia wonya dokono bia e hye na wonya nkyinam bi de boso a na ama bibia akoyi na wo pe dokono a wo be serve nipa say we your wedding, say we year, say we party, me channel so say a Just Hot Kinky, no. Tasty and smooth kinky, clean hygienic preparation, a yellow corner and the idea. Now yellow corner, my vitamin A, a woman, 80 a docuna, so would you say why you nip a young cassa 80 John's Bread and Pastries, say Just Hot Kinky near. It would be an sober phrase 02560688032. A 02560688032. Docrono a 3 Ghana Sadasepe. A yebina bana watch da a sorry and a moko meeting, moko camp meeting, a mope docnoa. Or more customizing a mamma said the mopenono. Some of us one more shito, green pepper, no more the sadi, a come one more the bemount. So whoop a red fish, whoop a tilapia, the whoop a beer, or mobayama. And then we said the vegetables, snake carrot, and green pepper, you the goose on the amount. Na dokone mu ade e 3 Ghana cedis pe. Dia wo bechire de aka ho no na bechire ne bo. Eti dokone de ba ku bia ye 3 Ghana cedis. Na mo we bia na wo de wo pesa ade wo sa ade na wo pe ne bechire bo e de beka ho. De beka 3 Ghana cedis ne ho ama wo. E bia na wo de wo pe red fish, wo pe tilapia eno nso so sa na wo pe no. Se de wo si pe no no ene be ye ne sa. Ye be customize e de ama wo kama. Anti Fred John's Bread and Pastries. Ewo 02560688032 and 02560688032. 21st Clinic a sciatica expert, sciatica originator, peseta, commandant and researcher. 21st Clinic is more soon to say yare ne friend sciatica no abrochire fo ne Ghana fo nyina di ho dance say yare bone enti ne fa wo sisi echi fa wo to ase fa wo srem fa wo nantu besi wo nanse no say e ka wo dri ana e kire say e sciatica no wo mo netimi enome no etu free ho ma wonya wa hoto e ma wutimi dia kokoduro etena se wutimi dia kokoduro nante wontongusu obiem e ma yen kasa se bie wachia if se sciatica am wachia e 21st Clinic e ayarsabia yare bia omutimi sa enti wo ko ho mbetimi aboa wo say ye stroke say ye hypertension and asa diabetes yade bay say wo de 21st Clinic ye clinic ankasa nti e me be fa wo so aboa wo nemum sciatica de na nkrofo di nim wo mo paneti to abrochirefo enti hwehwe 21st Clinic e wa Accra Tantra Hill Runabout so free achimota mo na eba wo fro Tantra Hill bepo no wonsa ni fa so ho na mo billboard kese wo ho se wo free amasama na eba nso wonsa bonkum so ebi wotema 21st Clinic ebi wotema Akosua Kumase Sunyane Techima Nkranza Takrade Brekum go so na oboase nemo mo number na ran mo no e simple wo fra location e ben wo na ne akire wo enti for 21st Clinic entra wo ma yare ani wonya yare bia wadru e de sa na dru bia so yare e de sa wo 21st Clinic a 0540311311 a 0540311311 21st Clinic still one way sciatica expert because Sompa Rhapsody na ugusu eti Sompa 106.5 FM Accra na anopesa when you about time na se wutie me na so wo fofra diaper make come for the ama wo ye fe ne perfect baby diapers body na me perfect baby diapers yenkwai eye perfect baby diapers everything din ne honam ese ye kan se bibi ye perfect ya ho na se ho te
Yakasa bibi ye perfect and SM from Swobi any home. Yakasa bibi ye perfect and a genuine. Yakasa bibi ye perfect and a authentic. Yakasa bibi ye perfect and a inferior. Yakasa bibi ye perfect and lucky bibia. It is a mekasa perfect baby diapers ya. Now what Jatum say and one ye de beboy ma. Samekasa perfect baby diapers ya. Was ye no one or bantan ye kuremu. Samekasa perfect baby diapers ya. Now was what Jatum say perfect baby diapers no. Aba ama bantan se ye ho atoye. Akoda bi wedru anajo wo susa na me bai die wo pesu. Diaper na wo de abono ne nye. Diaper na wo de abono ne nye. Eti die nti akoda na isu bebrebe na akoda na say perfect. Or patches and cow bought me perfect baby diapers and can Jimmy to me die. There's a diapers need you how the ball bano Akodana Junsa, now on Akodana Kratis or Junso. So would the perfect baby diapers a ball bow Banacra one tis Wajunzo. And now Banacra with Jan and I crow who's with Jan and I. And more rushes be a mark Kodana Toho. Akodebu and Okofa diapers, a bonny be the abonana Toho rushes and yade. Or best to Sumba Sabasa, ya check it with diapers no. Oh, check it with diapers no. So because I check it wabrabo. So we be soon be check a diapers no. And your perfect baby diapers in tia. Now ubetimi a catch me say we was shop we ton diapers na perfect baby diapers in you are. We are sure so we are ready for business today. There's a say the fia ba no an ye di o. E fia ba no an ye bo. Obi anim say perfect baby diapers na ba. Eti mo shops na mo tonton kwada ho ne ma no. Munko two perfect baby diapers say obi aba wo perfect baby diapers. Leakages be any baby. Gentle care, perfect comfort, and designed to keep your baby dry all night long. Perfect baby diapers is here for you. It is here for you. It is known for protecting your baby's delicate skin with soft leak-proof diapers and trusted by parents across the nation. Anti-perfect baby diapers. Anti-dear mummies. On behalf of our babies, and Kodanesi and Opemi for Sompa Rhapsody, so Namen Kasama womo say. Near omo de bo womo mutimi de ye. And your diaper now with the ball, Obana, Ubosana, Obana cross a center banner. Perfect baby diapers, they would be about Kodana crown who yesham. Akodana Junson, no men, oh, not shino, come on. Johnny will not shino. It was I yet dry, Akodana who told you dry. We say, diaper na full, but as a banana told you dry. Because I perfect baby diapers. Perfect baby diapers, a perfect. It's more muton and Kodan mano. Shops are who do no. Monfre 053 1099 053 1099 and 0303 957965 0303 957965. Perfect baby diapers. Perfect for babies. Mamu akwa baba Sompa 106.5 FM Accra. Sompa Rhapsody Jumedie no. And then there's a sanky any Reverend Lawrence Asie do chichen komo. Na munim sen no nso na etoye no. Ono so ye ex-convict too, ye ex-convict. Every be an HM no ye drug dealer. And baby what ye nso afa ho nyina. Eti the national watch sene. Yami adomwa na watch sene na Reverend Lawrence Asie do me hostino e was Sompa Rhapsody so. En so ntina ye emergency necessary hwe na wo sha sorry dem ho na wo hwe ni fie kama pa. E be se no nso na toy ne de nye nso keke o na nye ordinary. It wasn't an ordinary thing. A wake up call. A red flag say when your last warning. And so see where your last warning. Someone yen if you don't do the right thing, be a next time no. No one act no craba intiminimo. No one act no craba intiminimo. Etienra and so just one day, just one day. Abranti be our friend for see from me just one day. Of free typha, I was some posse from me just one day. Just one day, pet. And so say me muntimin and conda and a muntimin semi quine. It's a monster sama brabo. My mama last chance Ghana for my mama last chance. And on a
president at a helicopter muna wo hewiem was the president who heavy are when a regional minister ni DC is ni MC for no monkwada monkoye modwuma eti monsha nanso say ensuo no waboye kokodie twato next time no so ba ne pabe no so a ene e ba bia ho ye nyina bepo so nyina obechi afa say no wa ensuo no ebre ensuo no to no etimi fro bepo nyina we fro be e kata bepo nyina so enti say kura ebre no beso a ebre bi beso a say Ghana yamfa ye na ye nsi ya wote bepo so kura ensuo no beba befa wo onka say o me de me fie wo bepo so nti bi ye safe dabi me de me ni downstream me wo upstream wo upstream kura beba ho if there's a kaya no wa breast no nsuo no efro ya afro bepo nyina e kata the whole earth eti nsuo na bebo ye kokko. We have to do what is right, irrespective of said any panel, the political affiliation, the religious affiliation, the status. The right thing must be done. Eti mu amotimi fro bepo enra no. Next time ni so nse menkanche mo bepo no obeto am wo ho. Eti mama yenye ne yesese yeye. Me gidi se enra won ne no ye mani ntwam. Enra red flag ne ye mu ye ni ngusu te se oba wo hu be ma wodo no wobu na ne egu red flag so. Ana se be ma wo hu oba no odo no na wobu na ne egu red flag so no wo mu wani ngusu bi. If se enra red flag na no odin e ye red mu red. Na yemfa ya namo NCC ye na nyame ya duma yensuo yi etimi akofo mama ye na yatena se wo Sompa Rhapsody suo yi yemepe bibi ne yemfa mo ye bra no pay yi and the topic I made the power of association. The power of association. Yakasa association obi a wode wo ho akwakobo no ene ye association. Enti se we read the Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Also two are better off than one, for they can help each other to succeed. When one falls down, the other person will be there to pick the person up. It is the Ecclesiastes 4:9 can say, "A yes nipa mienu betimi anante. If somba boabo mo ho amoma di, se ba ko tofo mo a, de wogina ho ne bema ne so na wode no agina ho." The power of association. Se wonko a wonam mo a eye nanso se wo akọ nipa bi sese wo tie ase ne se onipa bi ne wo wansansi so a you have it all together. Onyame mfa bibia ma wo wankasa wontimi nkoye kua na wontu na wawo meyam na wawo meton na wawo mpam watade na wankasa wonya wuti na wankasa wonya wo mpaboa obie ne ho wasanse so a obetimi akasa wono na ye bibia ma ne ho a wonhia obia onyame ammo ne sa co-dependency eye adwuma ye dan ye ho na mmom ne the power of association and say wan hwe yi a enam say nipa na wo ba wo life mu no se wan hu ne wo be ya ebetimi de wo hawo abre wo nti no se hu se tumi ewom nipa me ma no abe me eti yakasa the power of association tumi ewo obi a wo ben wo no tumi bi wom enya ordinary thing enya ordinary se wo se me kofa obi abeka me ho ye wo association bi wo ha nya wo na wo decide enya wo na wo decide wo maame enya wo na wo decide wo papa enya wo na wo decide wo nuanom nyame bi na decide ma wo enya wo na wo ka say ye be wo mo Ghana eti wo associating yourself with Ghana no ya wo Ghana nti wo ye Ghana ni ya wo Nigeria wo ye Nigeria ni wo ye ho hwie nya ye me maame afia pokua wo me me sesa me maame nya ye me papa Antonio Wusu ba na hene no wo me no me sesa no a enya ye me nuanom me maame side ene me papa side me sesa wo mu enya ye wo mu ye association na eye natural mababa betom me ye ho hia enya ye na emomu no apart from me maame ne me papa me maame ne me papa ne me nuanom no relationship akabia no to me ni kutame ye wo relationship wanya wo na wo be decide nanso wo ye no free wa relationship akanyina wo na wo be decide wo maame ne wo papa ne wo nuanom abusua wo firi mu oman ya wo firi mu wo tribe wo firi mu enya wo na aka asa wo be ya santini wo be ya nkranni wo be ya mfantini wo be ya igbeni wo be ya kusasini anaso wo be ya mampurusini enya wo na wo decide ye obi decide ma wo ba ya na ye che wo mampurusi kasa
Oba ya ne ye ka twi kasa, oba ya ne ye ka mfante, oba ya ne ye ka ga, oba ya ne ye ka ewe. Ye de waba betom the power of association. Wo ye hu hye ye. Tribe na wo free mu no, wo chu mu tan a, esa tribe na wo free mu. O ma me ne wo papa wo chu mu tan a, o me o ma me ne wo papa he, wo ko fo obi se wo ye surrogate parents kra no a, enye ono na wo wo. Ain't biologically any naturally by divine orchestration onyame timi en onyame ne decide say wo be oba anasa oba ye bema me giri se nkanyame bo me no ma me choice be na pese wo free mu a ebi a meka se me pese me free Ghana ana pese me free o man foforo so ana ebi nyankopon ka kire me say tribe ben na pese wo free mu a ebi a meka se o me pese me ye enkranni ana pese me ye mfantini pese me ye aigbeni anasa pese me ye asantini anasa pese me ye mfantini ebi a me yanka me decide but sa power no enkuta me obi decide dada it is that be na me ka say who say you are not in charge actually when it comes to divine order when you be decide ama wo dada na mom say wo yi wo maame ene wo papa ene wo nuanom abusua wo firim oman ya wo firim kasa abusua wo firim wakura wo firim wo yi enu firi ho a relationship aka nyina no ekuta wo relationship aka nyina eye wo na ekuta wo wona wo be decide de obeye wadamfo wona wo be decide bema wo be ware no anaso oba wo be ware no wona wo be decide nipa bi apesa wo ne ye adwuma bom wona wo be decide ba bi apesa wo koye adwuma eno de san tumi no eno ne kuta wo the power enti ne wo tumi wo so se wo be decide say wo be fa akosua damfo obefa amadamfo obefa kofi adamfo obefa kwadwa adamfo obefa hwan adamfo no satumi ne de ekuta wo me kuna kwase Aboagye a me ware no nyi obi na decide ma me si su mi hia mema bebre me na me kan se Akwase Aboagye Joseph e na me pe no sa na tie me si su na adwuma bebre wo ho me na me kan se mani ji radio adwuma ho e na me koye radio adwuma the power of association. Sompa 106.5 FM me wa hey me na me decide say me fi despite media na maba Sompa FM sa to me no ekuta me enyi obi na share me say me na Sompa FM me na me baaye me ni me nya me kasa wie no na me sa to me no kuta me say me decide say me tena efida dem ana me ba efifufurum sa to me no me na ne kuta me me kuna me ware no me ana me decide na sa to me ni kuta me si so no me hia mema bebre ba me hu Akwase Aboagye Joseph na me say abrantie we de me he obeboa me pa me ne ko nakra na me pe na sem no ana me pe eti o ma ka nyina obi a mpa ba bi amfa obi a mpa ba bi mfa Akwase Aboagye Joseph is my number one ankama yesem pen sukuyi ma ufodi mi kobi me namfofo a me won no me na me decide yese mema safo kantanka ye madamfo anase Jeremiah ye madamfo the power of association na eto da bia niam ye gina so e de ye ho kobo obi no eya ne ye nhwe eniam ye gina so ne ye de ye ho akwakobo obi no eya na ye nhwe ebisa ye ya na ye nam ho no eya na ye nim ne ye pani ye nim ba bia ye kro eti obi a wo hia no bia na wo de ntoma akwakobo ne de ana na nenam but wo wura fi se nipa no a wo ba wo life no tumi bi woni mu energy bi woni mu a wo ba bede na didi a kire wo eti enye ordinary se wo ne be ma ne be twempena wo enye ordinary se wo ne oba ne be twempera wo betimi ne obi anante wo dreams oni sode hu ni na be scatter na ashata na asai ebe integrity na disintegrity the power of association etiene san tumi na Nyankopon de ama wo no na me ba be kaakai wo na ma wo ankasa wa ye analysis e wo abrabom no ahunu se ade bi a wo de wo ho akwakobo no san de no eboa wa na se moa na na me ba be chance e firi na mfofuo mu ene de me ma ware so ene me ebo awura na mfofuo mu ansa da chi bi me say share the power of association na maba in choosing a spouse
And me ba be kyerɛ wo sɛ wan ye wadwen sɛ wo bɛbɔ bra. Sɛ wan ye wadwen sɛ botayentie Nyankopɔn de wo ba asase so no wobɛduru ho a ye wɔ nipa bi wo ha memfa wo ho nkɔbɔ wo mo da. Robiani agenti manya japa de bia wo fio. Me menyini adumi pani fieso. Abrochete na funu mi o. Nansu mi ti mi komi chibie. Mama beka obi my soul. Hey day. Wona wo be kyerɛ sɛ asemasi AOB bɛyɛ madamfo na so wɔnyɛ madamfo. Yɛmfa damfo kɛkɛ nti na me bɔwura wɔ namfofoɔ ni mu. Me se yɛ wɔ namfofoɔ bi wɔ hɔ a bɛyɛ dubi a me ba bɛka kyerɛ wo. Sɛ wo de wo ho bɔ wɔ mu a I can guarantee you wo nkɔ baabi ada. Wo bɛtɔ fam. Eti me mfa ni agro. Adamfo bi obeba wo life mu nipa bi obeba wo life okuta power, okuta energy to destroy you. Okuta power and okuta energy to make you. Eti nye bibia o hye wa mo ye me namfofo ye kwotena wane a we preko ne nsa ne aba beda wonya. Bad company corrupt good character. Bad conversation corrupt good character. Hey, adamfo betimi di adwene bia to tirim. Adamfo obetimi di adwene bia to tirim a na nka wanhia sa adamfo na kasa adwene ma wotirim da. The story of Amnon and Tama asɛm no edi ho adanse sa. Amnon na ne call doni nua ba Tama. And one na damfo bodani bi kodi hu nkomo na damfo bi a na gyene nya adwemponi woni tirim ekodi hu nkomo ebi anko de adamfo papa bi a adwempapa woni tirim kodi hu nkomo a enko mfa sa futuo ne ma ne da ne kodo wono ankasa ne nua ba sa bre no betimi aware wo nua ba eti ka ne kodo ne nua ba no ko betimi ko hu ni papa David se David ye me pese mo baba Tama na me ware no enka de papa be ma na ware no but wo kodi hu nkomo kire adamfo bi a wo ye adamfo bone adamfo bi adwempapa ne nitirim eno ne ma Amnon wo wu ntem adamfo a wo be fa ne betimi am wo wu ntem ana betimi anya kwantenten. I'm telling you the fact. Adamfo boni binti Amnon ewu ntem ebra ne konko do ne nua ba Tama. Tama no so ne nua ba ma ne Amsalam entimi amfa nche ne da o make sure say Amnon wo beku ne bi atuaka. It may show the power of association. So we read this 2 Samuel chapter 13. 2 Samuel chapter 13. Was it the rape of Tama? The rape of Tama. A ye then a Tama ye tone mona. Nema na bra boss say ye kopim so wu ye. Went to me and worried that went to me and what that. Amnon became so obsessed with Tama that he became ill. Tama was a virgin, and Amnon thought he could never have her. Ono Amnon kwanu ankasa ne nua ba Tama a wonya ne ne da nko ope. Wonya Tama ne da nko ope. Asama mi kan e was 2 Samuel chapter 13. Onya ne da nko ope, but wonim say ontimi nya ne da. The only way in Paul betimi di nya Tama ne say obeka kire ne papa David. Ambe bia David be e de be ma ne say ware me baba no. Eno kwanu onim say enya common ma no. Nanso Bible say no wa damphobia no ye crafty. Ye fani Jonadab or ye crafty. Say nyame asam ka so obi ye crafty a wo ye dadafo. Won kan okura wo ye trofo. Ana Amnon ekobo Jonadab amane say. Me kon dominua ba Tama me nyana nka me ne beda. Minyanu anka me ne be ko empamu agudie ne masepe me ho efise me hunu ana me ntini nyina sore me kon dono I'm lasting after Tama.
Ewa na nadamfo crafting na nadamfo nipa bonini no nadamfo trofo no nadamfo no ye crafting too no for so oh went na wotiti na wo hene bapa na wotete wei tama mebo mo nya no catch say wo papa David say wo yare na wo pese tama ene behwe wo eti tama ba na wo wa force no nada etiefo eti nka Amnon wo catch say nyansafo bi a enko catch na adamfo papa bi a adamfo bi agem papa wo ne tirimu a adamfo bi anyamesuro wo ne tirimu a enka adamfo ne nka nkyere ne se dabi o wedi ye musuo pa na pesa wo ye no wo kondo woni abatama wo de nyache mame ntufo mame ne wo papa David nkokasa na men kan kyere ne se wo se tama wo nya na nka wo pe na men hye se bia wo papa be ma ho kwan ama wa ware tama enka adamfo papa o ye nyansafo enka de wo be kan kyere no nanso adamfo a wagimi na wo ye trofo no wo ma na futu bone enu nti Amnon ewurapu ne nua abatama Nenam senna eye tama ne nua bema ne Absalom nti Absalom amfa nche ne da o make sure se wo bekuno eti Amnon enya kwatenti antenase anware anwo nyina eye adamfo bone bia futuo bia wo de koma no wo se eye ordinary se wo ne namfofo bone nam wo ho enkomo bia na wudi wo ye me namfofo wo ntimi influence me de me obi a magini mu odin pa sa wo ji wo de even omo ye psychology say that 5 people you surround yourself with no you will one day become one of them enipa numa woni wo nante no ebrebi be so be mu baako adamfo bone ayenya botre na kenkan 2 Samuel chapter 13 na the story of Amnon and Tamar na adamfo bone crafty friend Jonadab na be hu sa adamfo wonya ordinary wa mane hunu ne wo bre agini boni bi obedi tu wutiri muntia mesi na me be ma wonam fofo bi wo ho a nipa bi wo mo tu sanfo na mesi dwane na je wo krankwa emfa ho mo wo mo da mesi so na mi no sorry ba bring some money try me photo and some mama to feel let me so de mo na me se popo ahode no ni hobie asafena usya sanwa kame tu fuse ja kwa Jesu Enti Amnon ne Tamar de na maka kire wo no. There is also another story ewo Bible no emu. 2 Chronicles chapter 10. Ebra Solomon ewuye. Na ne ba ye fa ne Rehoboam on ne sese odi ade. Nansu krobi ani agenti manyanja pade bia wo fie and the leaders of Israel wo mo ba Rehoboam nchen enom se Rehoboam wo na wo ba be dia dio na we me wada worma ebra wo papa tiase no enkonua no a wo de mai na no odin dodo. Your father was a hard master, lighten the harsh labor demands and heavy taxes that your father imposed on us. Then we will be your loyal subjects. It is Solomon ewu neba Rehoboam and eba be diade. And penifo mo Israel eba Rehoboam honom se Rehoboam wada uruma wo na wo ba be di hino yenimpa na mo mabra wo papa tiase no enkonia wo de gu ye kon ho na no odin eto anu wo mo ye tuana na no odin enwuma no wo ma ye na ne ye bredodo enti ye sraw tesoma ye na ye be ye wo nkoa ye be ye wo nkoa ne asomwo ye be ye wo nkoa Rehoboam tiya no so okay mate mama me 3 days asam na maka no mediane enna King Rehoboam ekohu the elders awomo ne papa na ne papa were counselors and wo mutu no fufi so hini bia were counselors and wo mutu no fufi so oh de mpanifo na kana eye pa enti koka kire wo mo se yate bendi na me papa e de to mo so no me de mete so
na se mpanifo no counselors no afutufo no te se de me tufo radio so ebi ntie yi ana omuto Rehoboam fo se sana ye wate oka kire omu se mate de me papa ye mo no menya mo saa me ne mo betena yie ana mpanifo no se wo ye saa omu be ye nkoa e de ama omu be somwo ama oni beje wo wahenie mu etiefo Rehoboam ni older counselors ne kasa wie ye no wa mana nso wa en wo ko namfofo agimifo ho Rehoboam rejected the advice of the older men and instead asked the opinion of young men who had grown up with him and were now his advisors. Efutufo na no omutu Solomon fo no empanifo no enyansafo no tu ne fo no ene woto twene ye na ne namfofo a wo magimi wokobo wo mama ne se Israel empanifo na ba be hu me se me papa edi nkonua gu wo mo kon ho na wo mo se me mane bafo mo be som na nkrofo no se hwe ne namfofo no wo mo nyini bo mu no da bia me tufo se eya fa mpanifo adamfo What classmate DS, I 20 years, almost 20 years, the same 20 years experience. A year for more 40, 50, 60, no imagine mudono. No one can answer been to him. No one can show some from so you home, we are your mum person be a beam. It's a Jennifer Cobra. Nancy Rehoboam rejected the counsel of the older men. But rather instead asked the opinion of the young men who had grown up with him and were now his advisors. And was what is your advice? He asked them, how should I answer these people who want me to lighten the burdens imposed by my father? And an for form ranti we Jimmy Forno, this is what you should tell those complainers who want a lighter burden. My little finger is thicker than my father's waist. My little finger is thicker than my father's waist. Was me mensankete no? Eso se me papa sisi. Yes, my father laid heavy burdens on you, but I'm going to make them even heavier. My father beat you with whips, but I will beat you with scorpions. Scorpions. With the young children about boom. At year for a foot to a Rehoboam, a could free and for no. Emrante wafwa, or movie and Sawa Montaigne, a women prequanajo, a chechenam. Emrante wa, would you almost in a nam, and one more ma, a disappointed ma, a shem ma bo, and one more da, no more for Munya Shin, no could you woman for 3 days later, Nampany for a buy and a dear, Nemrante one or my Jimmy Kayano, or bo or more money. And one says, any abrantia for Honians you and fire. So I was so little fingers as to say, Papa waist. Now, since I make Papa the whips and a bomb, when I would the scorpion, the baby, dear. Any fa, and then the Ma Yebenya Judah and Israel. The northern kingdom, the northern tribes. Esosonka David born homodio. Emma Israel yina baye bako. All the tribes, the 12 tribes of Israel. Omu yina baye bako, omu yina Israel for. But now Rehoboam now for 4 Jimmy 4 afutu a wagifri wo munchenti the northern kingdom no ebai. And wo say fa Judah ni enso yemfa Israel. And as we are brante wa baba wana se wutie mi a. Me se wan sha adamfo bi dia dwemboni bi beto wutirim wo ho. Ebegu aware. Ebegu adwuma. Etore bi kura baabi a wokoye adwuma ne nipa bi a wode wo ho akoba ono wonfa na adwuma serious o. Ono hia sua adwuma we yiwani adwuma we de bai. Yiwani. Sa futu bone no enka wo ye hard working person. Enka wo ye focus pa. Ba sa nipa na wode wo ho koba ono wo adwuma ni mu enka wo de enka wo ye na ade adwuma na de na wo de wafa adwuma ne say work up. Ye ni biara. What this adwene to wutirim no afei na lackadaisical attitude ashase. Bad company corrupt good character. Etienne mamema wo futu obi onim. Se
wo adamfo a da bia oma wo mfa se wo adamfo a oma wo mfa anidie ema wo kunu oma wo mfa anidie ma wo yere ya kyen ho adamfo bia wo ben no ankoma wo ni nidie no wo duru fia na wo buofu wo kunu na wo buofu wo yere no kyen ho firi sa adamfo no ho wo ye enemy to your home adamfo papa eyo obi asa wo yiri mpa ya ade a enye ana wo kuna ya ade a enya oba nyansa bi obeka de ato tirimu no wuduru fia reconciliation ne beba adamfo obeka kire ne se nanse wo yiri mu nanse wo yiri wo suba bi enye obeka kire wo se sa na wo ye kofa oba foforo na we na wo waste time won ho kofa oba foforo sa adamfo no wo ye wo devil kese pa adamfo bi abeka kire se nanse mi kunu pia wo mantam nanse me kunu wo yesu baby enye na adamfo ne beka kire wo se na enemrem se wo sie time wo be ma ho emfi no eno aduane ma ne biem ene ne na biem wo so kwafa be ma foforo no wo ye wo bonsam kese pa adamfo a wo hia eya adamfo a wo beka wasam kire ne wo kunu asam kire ne wo yira asam kire no a obefe kire ne senka kire wo na se de wo ye ye na wanye ne yi se de wo si kasa ye ne wan kasa yi na se wo yire wo bo na tirimoden na se be ma de wo pon odwuma se wo kofie ntam na se de wo ye ye de enye na wo pia kwotena bonten na wo beduru fie na wo yire complain a wo so wo buofu e de egye no no wo duru fie akopa wo yire chew sa adamfo no na wo hia adamfo ase wo de bem kro be ma wo wadi fo because wo pese wo keep wo home enya adamfo a sa abre no a wo yire anase wo kunu aye bibia nya no anka wo pa obi amana kanyansa bia kire wo no na ono de afutu bone abre wo se nanka na enemmerem se waste time wo ba ho kope oba foforo kra na han dan ma na wo sori na wakwakoda ne nchen wei adamfo wei wo ye wo pitfall wo ye wo waterloo adamfo a wo ka kire se na wo sika wo kunu de ma wei eti wei enemre ye ba akonhoma sei me de mikru mama koma sa o obuma koma sanka me jana dada da jana na pe oba bitina awarefun we de wote ase ye de sa adamfo wei na onu no na ware no wajana wo aba beja wo de wono wa ware no aba beja wo de da bia me ka kura se hwe se wa ware a eya memfo obi a won ware adamfo meka mesi sudia se nipa ne nware ye hu se nipa ne ye nyansafo ansa na wafa na adamfo because nipa no ni aware mu experience bia na waba betufo it is one warrior eni wo mu ma warrior a wo mu nima warrior mu no wo mu na sesa wo fa wo madamfo na waka cho so onya abotre ebe yeye minya baby family to ko bi manja etinyo bia ne fa nadamfo untie mafutu se aka everybody nasana etie se wo ya hweye why na wo kan waware mu asam kire no untie mafutu se wo ye nyansani woti abrabo ase wonim se wo kuru nya perfect wo yire nya perfect ana ana wasifa inkonia kese koto ukunu ko ho fa inkonia kese koto yire ko ho sane Rehoboam ne namfofo ne tu no fo no so won fa inkonia kese e won fa nkoto ebusuafo mpanifo no so setore bi omo ware pen no se woni wo mu hia na no wo mu share experiences ni titi omo ka no kore no Mimi yobi enam se me ye busy nti eya na me phone entai ni me ho etitra bia me kunu obefra me saa onyame enya bo afaye etitra bia obefra me saa onyame enti mre bi wono na danfo bi di koro sa meyire ne fredi o ne fredi wo fra na wo nyane da en na danfo re se na me kra meyire kra me ni ne phone number o nkora me fra nkora na nkora na de phone akwa no o se na se ne me de ne ye was na so de wutiri ye e o mo otimi fa ba ko ma o me de meyire de ono de phone no kora no ma to ne phone number kora to atwe ne ba bi eti me ya na ma fra nkwada no bi
ne ma friend me friend kwada ne ba kwa me say mo maame wo fie mo say me say fa phone ko ma maame na me ne o maame nkasa eti me yere me friend me yere e wo me ma phone so e say me minim say wono handset no wonim say ye handset ye dikuta wato atwe ne ba bi kura o ye biza wato atwe ne ba bi wo na me kunu hu say me Akosua Aboagye kura de ne de ye if so from me about 10 times the crown man fa be at the 11th time no mefa so say nipa no ne kodi nkomo na mo say ne de ne nya bad sa but wo betimi ne obi akwa kodi hu nkomo na ye wo sa wo de ne de enya ntitotwene kodi ni paboni ni bi ne kodi hu wo frɛ na e de enti ne wonfa ene wonye hwe sɛ ene wonye sɛ no no ma excuse adwene bi kura nka ma wutirim da ade bi kura anyes eno na wukunu ye enye ne na wo yere ye no de ato tirim sɛ na na sɛ wo wo frɛ wukunu wanfa ene sɛ akɔhye oba foforo nkyɛn man ni tirim sɛ bi kura sabre no be ma no wo ye adwuma na so kɔ washroom ana sɛ wo ye business deal bi wo ye business deal afon wo de phone ye there that time no sɛ wo ye business deal wo bi to anim customers to anim na wo ne wo ye business deal sabre no wo de phone ye there wo bra mu di nkomo na man negotiate na edi ska ba fie it is sabre na bia wo frɛ wukunu na so wanfa wo ye big deal but don't say wo ne nyansanfo anko kasa eti amma na ye te sa ade na ato wo na se bi nsi da na wono the interpretation amma wo wono de bia kan wo no de bia kan wo no de bia kan wo ene se wo frɛ na wonfa de ene se wo ye se yo ene se wo frɛ na wonfa de ene se wakwɛsɛ oba foforo nkyɛn yo wo ne nyansafo ani hu nkomo enka wo ne nyansafo di hu nkomo anka obemu hunu se me kura de me yere de me frɛ nkwada no mo de fo na kwakoma no na wama de ato wo no wama na it is a mountain or make mountain out of molehills now I exaggerate problem no adamphobia wo koka problem kire no a wo exaggerate no wo ya adamfo bone adamfo on minimize problems wabam bubo say o na we die wo benya adwuma foforo na we na asa wo pese wuwoi eti we na pese wuwoi adamfo papa no gane so wajao wo so wajao eno bo no ho kai wo ma na kwakwa kofa acid na hwe egu no so adamfo bone bo no ho kai memma wo kwan sa da tete no ko hye acid egu no so adamfo fi adamfo bonsam eti na bibu sansa wonamfofo na no wo na no se bia bibi to a e ya wo ba ensem na firi wo manu mu ba no e ma wo feel better and e ma wo feel worse e ma wo problem na wa ye ne kakraka te se bepo no wo mutimi level mountain no na fe wo problem na te se na we na masu ya na adamfo mo di adwem bone na tu tirimu ana adamfo mo di adwem papa na tu tirimu adamfo wa ba mu obuo mutimi kan sembi ma wo se se ni da so ho ana adamfo mbeka se ene se wani ye wedi enka wo wi kra nkaye enu bia na ene assess na fofo na wo life mu no wate baby kachem se sister Akosua madam fo bi ne tu mi fuma mi ja mi kunu ga me bi so kachere bi se madam fo bi ne tu no fuma na ware egu ye na dam fo no na kopɛ wo ba de ma no na so koda I say guy menya girl foforo ma wo madam fo wo nya girl foforo ma wo adam fo nya be ma foforo ma wo boy bonsam shanan so se wo kru na waware no onye bofo wo yire no onye bofo wo ye ni pamfom so wo ne ho se wonya nyansanfo bi na se wo ne kasa obemu ohunu se ya dane nkakra sa evi se nye Yesu Kristo no waware no enye bofo no waware no eye nipa ene waware no it is a problem be about how do we solve the problem etiene wonam fofo no se bibi to na se nkoyi na kwaka kire wo mo response ben na ya ne firi wo mo nchen ba de to so bie madamfo a esesa wo pam ne firi wa bra bom adamfo a wontimi mfekire ne se enka no kore nkire wo but wo kɔ wachi na wakɔ bu obi amane adamfo a wo ya de na nya wanim de wontimi nka ho but obedi hu nkɔmɔ wa abonten
Jane Naji wo krankwa. Adamfo wontimi nka no kora nkyere wo se ekwan afa so ne wo yire kasa ye ne nyinti kopa ne kyɛw. Ekwan afa so ene wukunu kasa ye ne enye kopa ne kyɛw no enti no sa adamfo no me se twon ho ate. Adamfo wontimi nane dane won tenetene wo. Nansa won kwa adwuma ntem ade na wo yesa. Aya na mani de ye fa adwuma ni agro. Adwuma na wo didi agro sa no. Kan jai Jimmy no so de free oneko. Yes, adamfo no. Adamfo betimi aka che o se sente wo ho nti eya na wo de deodorant afo wo motom. Adamfo beka che o se wo mpa adware enye dware na ho bebon. Adamfo beka che se nansa so wo ye kwadwofo dodo. Nansa wo ye too lazy. Aden na de bia wo ya de wutu hyeda. Sorry waka obe Kenya o. Nansu krobia ni agenti manyanja pade bia wo fie. Adamfo ase wo ye wadwuma basabasa obeka che abrante nanse na obo bra no abayiwa na die nanse me no shop ho no atum adenti na ya no atum na me sorry anada wuti o ye ntia ene fa wuti yare ne fa betena ho. Adamfo a wontimi nka no kora nkyere wo but owi a no wo hie obi a madamfo de wo ye kwadwofo pa adenti na won ka nkyere me wo manim na me nna ne da ne me ho yi obi a wo pɛ no kore. You don't resist truth. You are not defensive. Ebi se obi wo ho a enka wadamfo no person ko ka no kora kyere wo ba wonim se de wo sitie onim so wo ka no kora kyere wa won kasa ne ho biem ti ono so nka. It is who created the conducive environment. Said the be nipa betimi aka no kora kyere wo. Create the enabling environment so that people will tell you the truth. Because obi wa wo kind of question na ne buafu. Obi wa wo kind of question was what did na tem. Obi wa wo kind of question na fe de won kasa ho biem kra. Wo was an narcissistic spirit no a. Utum adamfo bi obeba wo nche bia beye adamfo ye from fair weather friends. Omo ba ne omo benya ntia. Eti won so wo ye obi na wo pa adamfo omo be ka no kra ma ho kwam ye nka no kra nkyerɛ wo. Enye san narcissistic and demonic suban no a wampa hey why fo hey we adio hey boss hey my friend chese wo de bia pese wo te asem dem ko a de bia openamfofo a on be kan sem da kire wo enu nti na sycophant and adafo any pretenders any hypocrite e chan ho ahia no. You can't take the truth. Wontim ye kan okra kire wo sade a wo ye enye pe na wo buafu ene nipa na kra ne phone kra wo be block no nipa na kra wo nkasa ne ho biem adan a wo kan okra kire wo etide bia you have surrounded yourself with sycophants nko a and fair weather friends. Omo mbe ye dodio because omo so nim sese bia wagimi etie fo unim na fofo ne ne wom na wagimi omo nim o wo de wonim ntia onim pa but one kan wo nim because onim so kan wo nim you can't take it. You can't take the truth. But okowachi a no akoka ye boss you wagimi ho ye ma me no nkoyie kura madam fu wagimi papa omo se ade wo se ni ntia omo se ene on so wagimi pa o. Because we won't create enabling environment to say yebeka obi a obeka no kra che obi a ye wotamfo maka no kra che nti mabaye wotamfo. You can't take the truth. Opo mo mbeka said you obey bi aye ba wa kra wo nipa na ato tere bia wo tena se na wa assess wo life a wo utimi gitum say to be honest ye wo areas bi o ha wo agimi wa wo tena se a obi ani ho wa wo tena se a wa utimi say areas bi wo ho a enye ba bia na wagimi o areas bi o ha utimi say to be honest na me nim say magimi sa but we are now the pride kata so. Now the excuses not reaching one sa any identity na fofo no so nim santi and omo so ompo obufuo na me Akosua Aboagye me na na bi beka wo so obufuo me ne so taso de me di obufuo ye it is a one created the neighboring environment and crofo beka no kura kire wo a omo nim ne kura ne pa but omo nkan da ombekwa kwa kan wachi me wadamfo bi o sente wonanum but me hu se de mesia ka kire no no ye wadamfo pa omosia ana hunti mi nka kire no me said wo sitie no me koka ne bubefu nti na ma ntimi nka no eti wo hia na mfofo na wo sresre but obi anim so wonum bon
Nanka ube create enabling environment and come back natural. So we dressing in yet one who die yet. O me kanche wo se wonim kasa ummu ade o mo bedan dan ne ho te sa bosom akotere e se di wo twasa ne ya no wonim se na chi achia o de wo twasa no wonim se na chi achia but so one man nipa hu se wo pe correction a o mo correct o enti nipa o mo wo life mu no o mo wo life mu me panyi dada bia menim no sikani bi pa kese pa emre bi me call no office ni kodi nkomo o se Akosua wonim enka ye tua sika mani pa mane ka no kore kyerɛ a ese nka ye tua sika mani pa no mo ka no kore kyerɛ e se nipa bebre o mo ne ye nam kwa o ba no mo be di aduane o ma be gi ye sika adi but wo mo ntimi nka no kore kyerɛ ye because wo mpɛ so obɛka de ye be ma wo pɛ wani mani munyam ene o se se nka wo bani wo bi obetimi aka no kore kyerɛ wo a enka tua sika ma no no wonka panyi bi pa me bodi di obi abe hunu ba me monidi oye nyansafo papa da bia me kase wo ma fo mo da bibia ne wode ne nsa beso mu ebese nyansa na no odin oye too much yo ai wotimi meti ni pebu say this person is so mature maturity nyina wo age si o ena nyina sika so ejina kwan fa so treat ni pa ena ejina kwan ya problem fa wo fa so solve na na kyesa wo ye mature wo betimi anyini nanso na wadwene ne ye nkwada adwene wasenka ye tua sika manipa na nko mo ka no kore kyere ya e ke se wo tua sika na wakotena so se asese me ka no kore kyere me wo de magimi akatem se magimi wo de se me kasanya akatem se me kasanye wo de se me muade akatem se me muade obia hia sadamfo ni bi sa wo na brabom eti sadamfo ni bi na wo hia ka kye nyankopon se Ewurade Fasa nipa ni bi ebra me life mo wate ebra Ahithophel na wo tu Absalom fo no na ye futubɔ no yo esen ko ka chem se Absalom ede no na wo papa na pese na henie tofom no tina David bompa ye se Ewurade ma Ahithophel nyansa na ne nkwase asem de tosu biem emfa damfo a wonti obia adamfo obi a onti obia wono de woye onim nyansanse obia mono wisdom repository of wisdom onti obia obi antunufo mesraw adamfo obi antunufo no hia bi adamfo obi antunufo no mesi wo hia bi wo life mu obi antunufo on de obeye bia ye what in the gen and the pride in and say baby I want them to tell me home for hokra and some mama to feel let me swat them one and myself I hold in no need hope as a friend I was your son Adam for won't you be a said Jainunia yeah, toss me said about my time and no met me a beer phone lines. Now, Mama bound to me bonnet. Men far down for our boy Jamai. Adam for one warrior no boy Jamai and Fabi. Because we didn't cry our warrior see and Yami was shroud. And far down for Jaman Buffo. And far down for yet trofo. Oba nasa bemme bia wa normalizing adultery. Janeneje wo krankwa. And far down for wa ye Jaman Buffo who say eye normal say obefa wo kunachi. Eye normal say obefa wo irechi. Emfa bi da. And Father for normalize that nonsense. Adam for normalize cheating. Adam for normalize adultery. Adam for normalize fornication. Adam for normalize atro. And then nada. Messi Jamaje wo krankwa ne wo kwan bi wo hetene wo nipa so nanso na wiye ye no e yo wu akwan hetene wo nipa ni so nanso na wiye ye ne yo wu akwan
Fanam fufu mu di ne kure ema omo partners. We faithful in marriage. We di ne kure ma ne kunu. We di ne kure ma ne yere. Sa adamfo ni bi na wo hia. Adamfo dwamambofo. Obetu amana ma watom. We need action. And Adam for ye Jamambofo. Adam for bet challenge you. Some people will struggle with lust. Who struggle with luster. You overcome your lust. If we say, who say we didn't crema ukunu, we didn't crema we. And Father for our your ba wo munikunu. And Father for our ye bema wo mistreaty ne wife. Sa wadam for one ne namne your ba wo munikunu. Sa wadam for one ne namne ye bema won fa ne yire nya hye. Na won nante ne so amesi dwane na je wo kra nkwa. And Father for Oba wode na ba ne life mu no a wafre ne se ne yere na wakoye ne ho ade no wo bo ne timoden wo mo na konhoma wo tete no da bia no oba ne su emfa na damfo emfa oba wo mu ne kunu ede ne kunu tena bonten egu ne kunu anim ase eka sache se wo gu ne kunu anim ase poto emfa sa wo ba na damfo oba wo mu ne kunu wo mfa ne kunu nya hye Bema one no negere, one fan negere nyashi, no treating it like a trash, like garbage, you know. Message on free in chain. Bad company corrupt good character. Bema would treating you know. Nefe. Se bini wo mukura ubesia. Usha said the Obani si kasa cheni kunu medo. Nampa chona mi busa ose wo he. We okay. Edas medo wate. Afe utu wana unkura se kasa na wakasa chiri ukunu no. Na ebu waten. Se we bema nswa wadamfo no frene ire medo. Na mi busa ose we didi ana. Na nkura ne okay na wonso e. Metesa na so tio ya me fa pharmacy bi na matwe drama wate misro yo me ba sisi ya why me ba sisi ya me do wate I love you afi wote wa na ujimi na ade tia ware na se na wonfa wo yere nya hwe no na abu waten no wo say eh na se me ye kurase ni wa ware ase sa eh se me ye kurase ni wa ware ase pa eh na se na ba ma bitimi kasa kire na yere enti na yere na wo kasa kire ne de darling me ba wo so yare me kwa koto drama wo bra me yere kasa ni ti ye na yakora asa de na me di na temagusu se wuti ye oyenti de na mo say uye kurasini wa ware ase eti bema on treating ni yire ye mu ne yire no emfa na damfo oba wo mu ni kunu kasa kire ni kunu rough na wo command ni kunu na wo didi na tam no emfa na damfo oba wo buru ni kunu nua emfa bi che ho firi ne ho bad company corrupt good character die to so biem emfa damfo a wo mompaye Se wadamfo mompaya twu firi ne ho emfa damfo a wonfa ne ho ntu nyame so because obi obompaya bi a chese wode ne ho ato nyame so it is wadamfo mfa ne ho ntu nyame so a ene ho na wode ne ho ato no so mi Akosua Aboagye de ma menka me de nkyerɛ se wo mompaya mentimi mfa wadamfo sa woni nyame any personal relationship mentimi mfa wadamfo me namfofo nyina ye wotam ye de bompa ye na no pe madamfo ba ko wo UK fa na Aida ye sorry 3 am e bompa ye to 4:30 e wo phone so wo UK e na me so me wo Ghana ofre me na ye fa ye ne de le karabo satate kara ne ye to so sa sa na tie ye de tons ni hia ye ho ye wi ana ya identify each other with the word of God. Me Akosua Aboagye mentimi fandamfo a wo mompaye because me meti wei mani da so ene me bibia eye me nyankopon it is a wo no wo other spirit bia da bi me pacho me padamfo obompaye if you say wo obompaye nyame nkonkro betimi atene ne se na sese wo si ye di enye wo ana nyame beka me bia kire no aba be share with me na ye nyina menya revelation no so nya revelation na ye nyini bom etimi dia adamfo a wo mompaye me mentimi fa wo bia o mompaye adamfo
because me dan nyame enti me bom paye me soro no paye me de me ho hye nyame nsa aka kye ne se wonhu me mobo no ntutu manam ma me wonhu me kunu ene me mamobo wonhu sompa akra mobo no ntutu ya nam ema ye me nyame na me ne nam no sa nye ono na one ne nam a Israel nyankopon Abraham nyankopon magye nkwa Yesu Kristo no menti me mfa wadamfo ebi adamfo ne be ye business side but untimi mami inner circle. So what you say? Obetimi aye me business partner, but untimi mami inner circle. Ya wo outer, and ye wo inner. It will be stay wo outer ho. Ye do business and ye di business hon komo. Say ye school komo so and ye di school hon komo. Mame handout kakra he. Say ye adwuma mun komo and ye di adwuma mun komo. But say obeba me inner circle there. You have to be a prayerful person. It's your same to me, met me a fro car. Yet, me patrol me yanko 3-day fasting and prayer. So, me say, what's your day? Me patrol, I dear we are to me, mammy, I dear we are to me, papa and tea. Yanko yam yen, near Koya come cheddar pipe, was Adam for the bit of me pay. I met me a friend, me patrol this week, ye fasted. Ye call 3 days, ye fasting. What is the purpose of the fasting? Matisa me mammy yare, it's ye bompire catcher, they say, a radin sunny, no one sunny yare. Sadam for the bit of me pay. I wouldn't make ya come cheddar pipe boom. The moment wouldn't him Sandy and I made over to outer lane, hono. So what you say? Say yes to Christian, no, the for no, so I'm no me 12. But no, the 3 pen and a cosro. So what you say? 3 pen and I know domo for a bepono. It's your 3 a domo for a bepo. And no more macana, ya more from hono. 9 no, near the 3 no, a cosro. Peter, James, and John. Peter, James, and John, no, yes, selected. Maybe Peter, James, and John, no, just a wooden pie, but with my contrary. Assembly by your bompire fest and Sunny the Yajina to home. And then you make a savvy enough, you're catching a miss on fire during the moon, now for the Yajin to an amount. It's immediate than for one penody, a your choice, or probably me a than for one pie, and a wow choice. But I made a mean two for that. Say father for one umpire. So be a wodonya me pan wodonipa. So who will be a one munipa or munyame. If say Yankopo bo nipa sa neseso. Me pacho de to so biem emfa danfo didi asofo atem nanso krobia ne agenti manya japade sofo no nya na afre no na manyini adumi pani ma de ofre no ni mu naten it is a one danfo bi oba na sofo wei na sofo wei na sofo wei amesrew yiwa no efri ho chon ho ka chen se wo de ka kire ne pacho so woni mi bedi nkomo a enyo so for we prophet we there bi nyamasa ye betimi edi general nkomo say oh say de ne edi fo ni bi chicha atro ne ade normal bad me bo bi edi misrew. I know what I'm talking about. I'm telling you. Emfa damfo a wodidi asofo atem emfa damfo didi asofo atem enyame na me frɛ no nya ona frɛ no de ɔso ɔno so wa frɛ no no ma ɔno amu naten sɛ sɔfo no si nyame na afrɛ no nti nyame afrɛ no a ma nyame no ɔso ɔno afrɛ no no ɔno amu naten entim emfa damfo a de bia wodidi asofo atem de bia na asofo ya wei ɛna de bia mesrɛw yi wano frɛ asofo ho mesrɛ wada mane ɔno sie sɛ wa frɛ no no ɔno ano wotimi defend ne ho enyam na mbe defend nyame onyame wotimi defend ne ho eti adamfo ada bia oba ena wei ena sofo wei ne obodi ne odidi ateme pa atwo me hia sa adamfo no my life mu. I'm running my own race. My sofo no so running your own race. Ya chi kobua konta nya sofo na konta buo na mebu ama no mebu me de. Bo wano ho ban na nkwa enu owuo wo yanum. David any Bathsheba kwada ibo adwaman kun ni kunu gu so. David wiye ene obebutu nyame anim ene obese nyame ho bone fache ene nyame de na so twen ma no ene nyame wiye no san fa na ade was a man after my own heart.
David ni Nyankopɔn reconcile you. Oni nyame reconcile you. Wa boy jaman ase ku nipa ne kunu asa aka ho wa ye bone kese nyame suma prophet Nathan so onkoyi natan wo yi natan wie ye no e na David e de akomche ne mpaebo wo nyame anim ese nyame ho nyame wie odi na so twen ma wie nyame wie no san fa ne ba na me e na me koka David asam hey da bi o hey me na me koka David asam David pacho menim dia akoso wo ni secret place wo ni nyame ntamo etito da bia ebetimi ye piaba na sofo bia ye bibia enye wo ni nyame akọ reconcile nyame afa na ade wo a wo de wano besi ne ho no wo ni nyame na ekun Prophet Nathan ekoyi natan wie ye no wo ni Nyankopon ekodi empunimpu wokọ ode Erade fa me bone cheme ekosugu nyame so ankasa asochie Nyankopon pe no wode ma ne wie wo wie no san fa ne ba o san fa na ade yem fa ne se ne social media na matie se si wodifuo bi akwakofu obi yire wo wie wa sa kunikuna wa kunikuna ka ho no amu ka na me koka bi okwasa ebi kro okwasa ne bone facha o okwasa ne bone facha ma nyame afa na ade nyame fa na ade wie na wonim na do wano ton ho a sa ade na to no obema bia to ebi se de wo de judge obi ne nyame so de judge o etimi mpese nyame de obi asem beba be judge mi nti eye wo ne nyame entam asem obetimi ya ade na wakosere bone facha ne nyame de acha na wafa na ade o wafa na ade na wo ti wo di hu nkomo eti me sofu bi ho asam ba enye masam obi aba be kan eyi oba hye nkomtro wagu ono ankasa ne ho ani mu ase nani aba ne ho so akwasere Erade bone fache Erade we de makotwa ntro bone e de agu so fam bone cheme wate oba ma anye ne yie na me penipa ni mu nyame ko ye nhwehwe ani mu nyame se mate wapache wa me de achew wafa na ade na wo wote ha na wodi ho nkomo said ye one natural protocols no ye spiritual protocols enipa bebre mo bre ye mano mo bre ye mano susu kruwa na wodi susu obi no eno na ye besusu dia ma wo the same judgment no ye de be judge o it means me tu obi asem asa anko yi a me bom pa ye manipa no say Erade gye no kra me bom pa ye mani wi a me wie me ne obi ani hu nkomo biem adamfo ade bia sofo ho asem da wo ma no me sra wo twon ho firi wo mo ho ye me di twato ama adamfo ye konkonzani hey na ohun sofo mame sofo mame shoe no hey Erade na me do sofo mame shoe ye dey Erade me di sofo mame shoe ye dey me kwa sorry what Tesano Baptist Church matna sorry ni mu for more than 15 years minima sorry mu hwe minimu hwe minimu asore no de minimu hwe me Akosua Aboagye sorry no minimu hwe me de ni say do interpretation makoye me interpretation na me ko minimu obi aho asem wa sorry ho minimu obi aho asem minim de oja ware minim de otia ware ase minim se sofo minim hwe enyam asem me ko se me kotie me nyame asem na maso me nyame me wi na me ko me de wo konkonsan ye de wo kora wontimi mfa wo konkonsan meme Chou fra damfo konkonsan ni ho hey, what did yaba? Me pacho mempe se mehu, mempe se mete. Che wonim, ade ye dangerous wo konkonsa ho ne se. Nipa no wonhia ne da. Wonim se de nipa ne sitie. Na obi abeka ne ho asem bi dia to tirim. Etu hu nipa no a, you see the person from that perspective. Eso na bia na ya tro. Konkonsa ye dangerous. Konkonsa da ba. Chewu fra damfo ye konkonsani o wodi nkrofo ho adwempone ebe wura wutirim enka sofi nka wo pena sempa o okwa asare no aba emre bi sofi we wonim de oyeye me pa cho mempa hunu mempa de sofi no yeye
mempede asɔre panyine yɛyɛ mempede dikin yɛyɛ mempede dikinesis yɛyɛ ɛnyɛ masɛm nti mempɛtie eti na meka matratasa no Baptist Church for more than 15 years asaro no menim bibia wom de menim ane sɛ mekotie me nyame asɛm wi a eduru time yɛyɛ interpretation na ma yɛ interpretation mapɔn memma ho kwan mo bi meka nkyerɛ me sɛ sɔfo we ayɛ wei ana dikin we ayɛ wei ana sɛ we menya ehia me emu die na tua me bills ana emu die na betua me adwuma yɛ foka memma ho kwan ma wo mfo obi ho adwemmɔne mehyɛ me tirim o I'm not that cheap nipa bi wo ha mo yɛ cheap dodo obi bɛka obi ho asɛm kyerɛ wano agye adi wo mfine out mpo sɛ yɛ no kora na sɛ nyɛ no kora ɛsa wo yɛ too cheap wotu obi bɛka kyerɛ sɛ asɛm asisi wei wo yɛ cheap ɛhɔ na no agye adi maturity ne say wo na waka wo ba nipa no mamia experience him or her for myself konkonsani wanya madamfo wonam ha me nso me nam ha wonya me nkomodifo ɛma wo kwam wo bi mfo obi ho agyere me hyɛ wo tiri mu o ma nipa no wɔkɔ no bonsam gyem a wɔn kom men kɔka ne ho adamfo konkonsani kyɛn ho adamfo konkonsani otiti ni pantem wotiti ni pantem nyame betia wo ka he etina wo bre no wo sei nipa obi si wo ma obi adwuma ye na wakɔka asɛm bi anya no kora ato nipa no so afa nipa na anya adwuma no na so befa wo ho di wanya obi ni obi ti wodom wakɔka asɛm na ɔtan abo mo ntam wo ka so befa wo ho di nyame betia wo ka Untini pana anya adwuma no obi ne kunu te asomdwem obi ne yire te asomdwem wakɔka asɛm bia menne oba ne wokunu ate adoa nwoma so abusua na sai onyame betua wo ka konkonsa ni nyame betua wo ka ona prententem titi ni pantem ona se prententem kotiti ni pantem wudi nipa ho adwembɔne kɔhyɛ nipa tirim obi yɛ paa akɔkya trato no so wontini apam no afiri adwuma mu mesi nyame onyame wantua wɔ kakra no onya nyame wo sakyerɛ wagyene kora na ɔbɛma kakra ka ho to wo fira damfo ankrɔfo ho asɛm nko na ɔde ba Mesi nipa bebre ye bre eye yano etina Bible say sɛ wotimi control wano a ɔho woni padua no wodi kyɛ sɛ abrabɔ wodi nkonim dada obi otimi control nano no obi otimi wo power over his or her mouth otimi control nano mesi modi abrabɔ mu nkonim die dada bonsam benya wo ye wano onyame bekyira wo ye wano wo bedi ya eye wano enipa bebre no mi bebre di wo machi eye wo mano onai pretentem titini pantem charge ni bia wo de akwakoto obi tirima fa obi ho nipa no so onye saa o onye saa etiene Sompa Rhapsody de me de bre wo no edoso so me bre na ye befi se me matie for ebam me da perfect baby diapers me da wo mase numbers am de be adwuma no ye 0260 196064 and 0260 196065 Rebecca wonso de kire me 0260 196064 and 0260 196065 Perfect baby diapers Perfect baby diapers is for gentle care, perfect comfort, designed to keep your baby dry all night long. My main funny waba hello. 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 Okay, main family. Okay. Maybe I show me Panama for you pa. Hello. Hello, good morning. Good morning. Maybe I show me your baba and Messiani.
Mama Jeremy. Mama, Mamintia one pay was some power up so this. Amen. And the family party will be a what's I yeah, way of mono. What's I will be a family day. Ya mekanism na panya kuponsho. Amen. Mama pensi si baby no the photo brain say ya. Amen. Ni msema nka bibi hai na so ne wa ma ya ho ya enye ni ye. Amen. Be sure why. Onhira won so me da se. Ena de meka ye se bi won ho a repent. Wonim se ne ma me bobo so ye sa adamfo bi a wote saa. Sesa wadwene. Repent. Ewrade fa me bona eche me. Obia maka asam tro agu no so aware a magu no na satane efa ekwan fofora eye trene kwan so. Hello. Hello. Me ba cho me nua be na me shiani. My name is Beth. I'm calling from Delta region. Okay, my dear, let me listen to you this morning. Your opinion. Okay. May God bless you in this morning. Thank you so much for your word that you have given to us. Thank you. Indeed, I hear the word. I'm confused because I have said that before. All right, that's fine. Yeah, so I want you to pray for me that God will forgive me so that I will not do it again. Oh, He will forgive you definitely. You just have to go on your knees and tell the Lord, Father, forgive me. Be specific with your prayers. Father, forgive me for this and this and that. And God will forgive you. Because when you read, I think 1 John chapter 1 verse 9, He said, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. And then after that, you tell the Lord to give you the grace so that next time when you are tempted, you will do the right thing. Of course, we are all humans. We have all make mistakes and all that. Ask for forgiveness and God will forgive you, okay? Amen. 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 Thank you and God bless you. God bless you. God bless you. Number ID Jumani is 0260196064 na 0260196065. Hello. Good morning, Akosua. Good morning, Daddy. Ejadan you. Ejadan, mamintie wa no pay Sompa Rhapsody so. Odi electric structure. Akosua mu de makoye se Bible ko te Jeremia chapter 3 o se frame de nya de mu na mai dan nyama nka wo edia kiro. Sompa de mu amba anka yeni. Thanks number is better line. Me swear ma Jeremiah Fayo. No, say, I am testo a message so I don't message back. Man, so cannot say me slow. Into ya men testo, over to any time I'm in the best row. Now can perform anything come over. Me pacho mate. Mate, meshe o test. Yes, I test me back. Why? Na me ma o time back. Only frame me be ye. Why? Mate me da sinya min shra pa 0260196064 and 0260196065 ha and yes Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Hello, good morning. Good morning. Me pacho me nua be ma be na meshiani. Pacho mama ko say pacho your friend confidence. Yo, confidence mean you want to pay. Pacho So, in fact, in fact, you videos no more Facebook no na the idea. When you you already see it na. Same family and me say the same thing. In fact, I've married and I'm a pastor also, and my wife for me, but you have me yeah, you can short, you can just say that or you're so for in fact, anything can just happen, and because it is a commandment from the Bible, I should love my wife. I give all my love to her. And unless such a thing, not just like they can say anything to you that will break your heart. And I've been praying the whole night. I prayed yesterday. In fact, I don't know what to do, but if I say the anointing that is upon your life, God should help me, and also, let the same thing rest upon this woman for me, or this lady for me. Because in fact, who say dear, Amen. 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 May the client service line betuja. Ofra Elder Jeremiah de me personal number be mount. Na let's stay in touch. Na enye bibia na ya na ye physical. You need both, as you said. But anywhere, there are some things you need to do in the physical, especially if you have a very difficult spouse.
na wo kwa befa so conduct your affairs said be ya or the free left bar now so nam right. We have a way of navigating through marriages, especially when the wife is a very difficult person. Or no criteria be a obi wa de all ye no ono amu anu nka o wishe se nka onye sa but odi ne ho baabi enye on shira so me da CP on shira. Okay, yo 0260196064 0260196065. Hello. Yes. Oui, sister no. Yeah. Me don't fall no. Oh, papa. Woman to woman. I'm about to home to say. Yami adom me ho ye pa. And then I hope I say, sister, yami shawati. Amen. The piano of photo now the my no. Me stress I see for almost here winning nara. Yeah, my is in the market. You have photo no. Sister, the bear say. Obe falon kwa oye yonko pa o mafutu pa a obo brapa obo abrabo papa na won so esie bi enokre sister say ya ayonko papa ante bia ankene anka ye koye nim anka nya ni say ebia ye ni baby aye sikeke enye hwe e bi kachi ye fa asori mu ayonko fo but na sa mo ya awon ya afwa ye mwa enu ti se ye tia so ta me de se ge mi tie wo foto no so ta ho mi papa ya ko pon shra wo amen se wo bi so wo na wo ye bibi se wo no bi nam na wo ye bibi na se wo fra wo ka kire wo se ade wo ye ya nya ma wo fu de bi ye afuto na wo de ma wo no na e je papa amen. When say, and maybe the guy says, I come down doors, or be I take a one cry. Now I do I'll call a your call Kuna, you see, concept, you can't contact me, call me that, you hold me that. And then be by and I call it. Now when you say, I'm sorry for that, I'm thanking good. Oh, my big nugget, I don't know what short show, Nippon Mokoying. You are sorry, you are. Ah, you will chew in the Sunday. Sister, and your family to her. And I know. Another friend Sunday, I call you no. Mo chi him obi kan ho amako. Afede mo chi many movie ya teneja. Me koto ye na me pa wo mo cho na me da si na me se mi nko bi. Oni say e da ni say amo say wo hu say obi aye bibi say ya ye chi ni ma wa fa ya pa che. Yes. Adasi. You know, if you want ma me omo the only benya yonko fa tembia bibiana na omo ye den omo nyeme eyewe enti ni pacho futo de so bi tu fo ana wo tia na obi tene wa manenya wo de na titumu mate obapa me da na me shira wa ye shira wonso me da se pa bye hello me pacho me nua ben me shia na no pe ante Akosua. If could you carry some more? Okay, Kwajo, let me listen to you this morning. Okay, since I'm calling from the regional capital, Dambai. Okay. In fact, God really praise you this morning. Thank you. We are so happy for the teachings you brought us this morning. I know everybody has taken a lesson from it, and we are much grateful. God richly praise you. God rich. So we pray that the grace, God will grant us the grace to do the will of God. That's true. That's so true. That's the only thing that will take us there. Yes. To be the doer of the word, but not the hearer. Yes. Yeah, all right. Thank you so much. I'm grateful. God richly praise you. God bless you too. All the best. Thank you. Adam was 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Yes. Akosua. Yes. Me do so many about my band machine. But I'm in the coffee. Coffee, Maminti coffee. Hello, coffee. Hello. Coffee, Pacho Mitio. The patron, I'm sure, Papa. I'm sorry, the one what I drew. Amen. I was only the same thing. You will be a far down for you said you would.
So because you work on cafe at some of catch for your own country. Because of Mexico. But for the check only be tofu youngster and then by women's chair. I hope that I expect to sing your mobile Mosca. And no credit. Akosua. The metro said Sompa counselor. Medase. Michao. Nyamisha osopa medase pa. Adamfo bi wa futu a wode bema wo no. Or the business idea bi betut me no bebre wuska. And adamfo bi nso ha obema wuska but obedru ni mama sika no nso asan abo. Eti ayesa obenya adamfo nyansafo or the adwem papa bi betut na aboa wo 0260 196064 na 0260 196065. Hello. Mama coach. Yes. Asante mama Jenny. Yo mommy. Mama coach. Yes. Only the one summer who coming now. And then he was to know. I said my mama coach can you know. Then some teacher the same as some way deal. It me family phone. And I mean reported I said me now go me phone so. So me will come me or the big and the real one. Then my boy. Okay, me can show me can say. So we are our phone recording. So we the audio now. Now your honor, a couple of years, oh, na ye wo Facebook live untino. Say uko Facebook yes Sompa Accra 106.5 live hona e wo ho uko Facebook abeti mi create YouTube nso esanso wo ho. Okay. Because of social media ntino. They say the video bia enyira e wo ho anytime bia obeti mi akwa kotie bie. Why? Okay. Me pacho mathematics me ka che kofi. Daji bi nso ye be hwe na e bia ye de nyina all the messages no be breaka ye be compiling nyina na ye de agu pen drive so ye de amamo no ma ba betam de ko. 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Yes. Auntie Mama mo akwa ba ya no ma radio na kwafam kakra mama. Me ka tell you. Na di stay pa. Amen. Na mo ju me de la mo you can do na mama mo. Ani aponti. Amo be ti ga stress to the way. Na yen si ya yin. Let's see movie. We are boy and papa. Amen. I some of okay. I be fine. If you say, this is Sompa. If you want to see her, you know what, Daddy. It's only funny. Yeah, nah, if you are the one to say, there is a now. This is a fear. Now, the baby has a so you don't want to I think that I go to Mr. Kusia, as I think this is the how do you papa sad the day your best pa say obi be kan obi ho asem kire wo a enye ne se nipa ne be kan ya no agye di aba aye too low enye wo wani to fom ne hwe ade okay nipa ne be kan say ma me fa mani to fom na me hwe sa asem na nipa ne be kan na no kra na esa na sa brabom wo ye too naive nipa timi chatro egu nipa so etiefo te sade na se nipa timi sei nipa timi sei nipa timi titi nipa ntem Sompa nipa timi chatro to nipa so etia den na woti bibia na wo de wafa obi be ka kire wo se asemesisi na aba be ka eti de men ka kire obi wo de wa ka kire wo mpaafo ani to fam na hwe sa asem na nipa na be ka no kra na nipa ne be kan na afede nipa ebi kwa na nipa ne daachi bi nyame be fa ne so aboa wo afede wo so nkasa ne ho biem afa wo se ba bi onam kra wo mfa ho adan a obi e be twa atro bi de a kire wo ensemo mo ka fa Yesu ho e kire ayi Pontius Pilate na no kre Yesu wo to na awudie be na na odi but Pharisee ne Sadducees na nya atro no mkotwae Yesu onam no the Bible says he went about doing good obi yare no asane yare obi wu no wanya ne bone ben na Yesu ye bone ben na Yesu ye but nipa bi ankoka na ho asam
Sa o ye bone. Nipa bi ankogu nanim asese o ye bone. So kwame Jensen yo make a person from radio. Yo kwame, mami ntie o. Bama nyame onhia. Amen. Asopawo hui. Encha somtie. Samba kwa kaya ye deep o se se wa warrior. Obi on warrior. Chon hu fi no ho. No kre. Say one more chance no more bon kuma. Nkomo no tin say omumu need to our ring. There be ono kra won tiase. On tiase. Nyame show. Amen. That's Miss Medase pa nyame nshira. Hello. Good morning, Abakay. Good morning, mini aben meshiani. Acha edini mfefu Medina. Yo edi, mami ntie wa no pe wo Sompa Rhapsody so. Ama nyame nshira pa o. Amen. Oba no ukasa nya ya mpa. Ni amisere se youth ni ye ba no ye tiu ne taka ya dwen. Ne ye nya se fata. Eti mama me da se pa na kosona o my advice na so ye fa ye me da mi sha pa wa e. Amen, amen, papa me da se pa. Ya mi sha we na ubusa fo nya na ko ne o joy fo nya mi sha bo papa na musa ya lesa na mi sha pa wa e. Amen. 0260 196064 and 0260 1960. Hello. Yes, mommy, my radio no call for mommy why? Yes, I'm frana. Hello. Hello, mommy, me mommy ba no me shana no pay. O mommy a child me kata for Spencer. Yo, mommy. So then me mouth you for o ye precious lady. Me da. Ya fra ya di 75. Mo tutu no ma ye Kenya bia anya asam tutu. Yeah, that's. So wo ka sa fa aware ho. So say aware nya ma ko so kutu bone ne ma ya bra bone me bia bra bolo. And ma one of them you who to bounce so. Aware mo ate ti ko ma ba wane branch ni nyina. No correct. And aware mo so trouble no say ma. And then I'm probably I wayward, only what dear pride, near my our rare so yeah. Yamiso some component snapable. Oh, slow one day, man, and I need a park on here. Yamisa for the thing of brand new, Yamiso, and our way didn't tell now to now for 1 minute. Unnecessary competition. Unnecessary competition. Well, where is me? Upon my compare, I won't be a compare, you could compare. I think I mean so. That has to tell me money, your one solo. Yamisu some cocoa manage me. That I swam by your right now. We are precious lady. I love you. Thank you, mommy. Thank you. Thank you. I love you too. And dear, my mom was me a virtuous lady. Well, mommy Dean, auntie, virtuous dinner with mommy, me a virtuous lady, wisdom woman. Sompa 106.5 Nina, me fadina. Hello. Hello, good morning. Good morning, Obapa. Minia Baba and Messiani. Bema. Hey, Bema. Kafra, facha me. I said, me say, Trebia, me no because was me, miss me a Bema. It's in your way. Now you're frozen. But I'm again the Stephen, the Cafe Tema. Yo, Stephen, Mamintio. But show me young mama, baby, hammer. Okay. Stephen, when I'm saying? More 35 years. 35 years. Okay. Mede your client service line betu ya fa ufa woni Jeremiah kasa obe buku appointment amana me no wakasa why? Okay, Stephen, meda asinya min shira pa 0260196064 and 0260196065 0260196064 0260196065. Hello. 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 Me pancho mini abema ben meshiani. Hello. Hello. Hello, mommy. Yes. Hey, mommy, mo achi o. Meju so, mommy.
me dear ni dear a father na American say abrabo me you know na mo de grey so be to kill na say I was talking me na it talking then you about e by na me say we mesanya foframpa enkechi ampa nyamenshira wonso yeda sepa nyamenshira maame nokrepa enkechi ubetimi asan chance biem na wode kakra na wode atoto ho na etimi aboa ama bibia akoyie memfa nipa miensa bi na afei memfa frefo na mawie. Hello ma, good morning me nua ben mehia ni Aoni Akosua ni asam yo Akosua ma mintie o hello Akosua kafra hello yes good morning yo now free here yo maminti o papa yeah uchi no jesu afi preocupa orno abo sa mama mo afi uchi no jesu Meso ade ame me life ne se me ni fina no na me chana wanyu sa me ba o fia me fisa o di ama ya o me pia wona anso ana me ma hwe ne hwe ade go je ko na afiri no so fam ne ntema ya ba sa afiri o ba ya ntabra je se ki na o ni Sompa ni ya se me shaka si ejuma se sadie ni nti sa obi beka obi ho asempe no afa ne se ye nokore afa ne se nokore che wodi nkafa woni to fom na wa experience hwe sa ase na wate ne ye nokore na ye krom wade sa na ye viti ne de ha dwene papa ni aba ma medase dase nyame nhira wo pa nyame nhira wo yemfa memfa de otwa to okra okay hello ma yes Abakay Adwoa Asare kasana ko. Pato na me kase. Ni kunu ware mi opozi abata man. Afraid you know it's no can we sem tremi. But now you are minute the calling me. Ya ba ya na kama de pass me papa. Me tin ya ma mini jama me no ma ko me ma mi ko ni. You see? Betna Sama na buy we be the one be bono. Nan some buy we cafe fear run no fear on my better no mufie no. And some buy we cafe friend kwa GDA and come amen and kwa shradie. Was this a mamma we ye ni papa. Na mamma no one was no ama obia cranim some mammy and nasi, obianim some mammy and mammy. It's say ma menu de o se up to nyina wo matu afiri hoko mu fie wo eso ma menu da so da na koma so eso so nko amanani ana ho anya nyansafo enka wa akwada na besai wo ne ma menu ntem e ko hu ma menu nko nkasa ma menu ho no onfa ma menu onpe ma menu asem biem eso nka ma menu nyame befa so de aye nhyira ma no wo so o yare a ma menu de ne ba o wo ne ba otoso mienu ma menu de jare akwada no ne ba otoso miensa ma menu na wo se ne ba yare asa ma menu ankasa ne ba ne yare Mamin kan sem wey sa wo kwotena ba bi obi obedi kan de ne ho abebo wo akọ obi ho asem akere wo no suro sa nipa no sa wo kwa adwuma mu fufura de obedi kan de ne ho abebo wo na obekọ adwuma mu ho asem akere wo no suro sa nipa no sa wo kọ aho se wo utwa ho ama me hia me pa me hya ase tie ha suro sa nipa no sa wo kwotena efie bi mu de obedi kan de ne ho aba bebo abekeka fie ho asem de akere wo we suro sa nipa no oye nipa boni dikris we say we ni kuna jana we ni ba ye say sa nipa no me se jana na je wo kra nkwa oye nipa boni ni obetete woni nipa ntam experience nipa na wankasa judge nipa emu obi judge nipa mawo experience nipa na wankasa judge nipa emu obi judge nipa mawo. Let me repeat and replay. Experience nipa
na wa judge nipa emu obi en judge nipa ma wo de me pa kire ne say ma nipa ne mfa nya wo ansa na waka se nipa ne nye emu obi me kan kire wo se wo bi nye na manyi ni. Don't be naive, don't be cheap. Say we obi be kan obi ho asam kire wo anu agye adi eno ye nkwada asam bra maturity obi be kan obi ho asam kire wo a for woni to fom steady na hwe sa asam na nipa na be ka kire me no e ne kura na asa nye ne kure hwe story abai we be ka kire ne e be ka kire ya no pai e wo radio so ni kura kwa ware ni diri free ko for dua ba betena asaman obetena ho abai we bi de ne ho abebo no e ka fiewura ne ho asam kire no e ka fiewura ne ho asam kire no e ka fiewura ne ho asam kire no but wasinko odi abai won achi a enko nya adwenbone e wo fiewura ne ho ka fiewura ne kran ko nkasa ne ho da but ono aye na dwe so odi nani beto fom ahwese asam na abai won be kan ye no e ye ne kura na sanye ne kura eno ne sesa Ghana ni bia wo ye obi be ka obi ho asam kire wo a fa wani to wo se asam na nipa ne be kan ye no me hwa se ye ne kura na sanye ne kura wode na ni to ho no wo se maame no fiewura no se die fiewura ni treat ni yie se die fiewura ni si bua no no obi enim se fiewura ne ye ne maame obi enim se fiewura ne ye nase wose wo ware ne ba otoso mienu fiewura ne jare akwada no wose ne ba yare a ete se die fiewura na ankasa wo ne ba yare wose fiewura ne ye nhira ma ne saa pe na asem saa wonim se enimi ninim se maame ni be ye nhira de amam oba ne ntino ene odi kan soma konkonse ni abai wa no a wode ne ho be bata ne se be keka maame ne ho asem kire no se de be ya wone maame ni me ye free eti so obi be ko obi ho asem kire wo a wo se mate hwedin se nipa ne de be ye wo a ekwa wi ase se akwada no enam se wo mu ade nti na maame ne mpena sam o mu ade nti a eti obi wa obi mpena sam a na ye bibi nti a wo but ebi a wo de wo nte saa ebi kura nipa no wa ye na de a ye nti ne wo mpena sam no ono abeka ne ho asem a chose wei wanye bato anka de ono ye eti nipa no ene ne tia do anwoma so eti se wonim na se nipa no beka nipa no ho asem che na ukogi didi a why you too naive why you too myopic dodo woti obi ho asem a fa wani to fom yesi nipa no nye mane nye ntia wo nshansa yesi nipa no ye nipa bone ni mane nye nipa bone sem no entia wo ansa ansa na wa wakasa nipa wewe nipa bone ni yesi nipa we ye okromfo muani na ho ya hwayie fa wisdom kasa na emmom hwese asam na nipa no be kan na yesi wo ba be sei ade na na nipa bebre ama ho kwan emma nkrofo de wo ma no abepam nipa papa free nchen obi wa na nko be ye nhira ma wo pa adamfo aware emu aware bi egu enam asem bi obi de betu wutirim nti adamfo bi asai enam asem wadamfo wonim bi waba be kan kire me men kan kire obi e di ntina asem ma men kan kire obi a enkaye no kora ade ntina asem ma men kan kire obi a wo ye nipa bone ni ntia men ma ho kwan mu obi ntete wo ni obi ntem wo bro no de ne judgment ebre wo wan kasa experience nipa no ehu se de nipa no sitie na wo make your own judgment ebasa ebetimi aboa Jerry memo akwa ba ye na say topic yi akoma wo pese wo kan ho asa ai me di kan no mi nyi no tama me ko SS no me ko SS an kasa na me nya transformation pa mi se abrabon ne sesan na adwene bi na me di she mitrim ene say wo hwe ohun ni pakura wo ye ene environment wa komu no no we di 30 baby anamfo ade ohun ho bom a ebebo no hwe wo sunu oban ya de wo ni so na environment no hu nkrofo kura na wo fom wo mu a ode ohun bo a ebebo a wo no na ode ho ahye wo ntimi mfa de square enkoto circle mu emfa asa na befa no agi se san twitwa wo ho utwitwa ho nti de wo nkoto na mfo omu enye yi mu a wo bebre minyi no adwene bia na me hu 3 types of bad friends na mfofo mi ensa enkoyie yes first one is comfort friends omuna someone e ka mo asem no omudi nipa ho fa wo nya me ho fa wo oti jirani omo ntina afeodifo tena bia ena maami we hwe ni su na achia osofo wei ena say ye da bia otaka asem bi oso sofo ba wo fra aya na nipa pese mo ben no ni ade ena o say se sofo ba na akwa ukwa kan wa ho asem ya menko kan obi foforo bia ho asem eno kre sankrofo no mo seresere amanfo o seresere no o mpese o so uye bi ya onu o ye bia ya no so akwa afeodifo nyankopon chiri sankrofo no mo tosu de tosu mienu eye from angry friends angry friends
so omo ni obi te se na maami e di obeka yi omo ni obi nya issue a on pese wo so a woni nipa ko ni news you bia no so wo carry sa issue no omo ni nipa na so ni nipa nya trouble they from angry friends omo ni obi wa asem a on pese omo transfer sa asem na eyi omo ama se omo transfer man na so hold on to sa asem no omo ye omo judgment a omo pese usu cross a judgment na didi usu edibu afoforo so aten angry friends anu motie omo mo to so last we are bad friends when you're from backstabbers. They will stab you at the back. Yeah. I just want man to say obi so obeboa. Ufiri hoko ya penu wa fafun afra na so wa fowechi. No akoka. Wakoka say hey, nipa we memmoa no. Onye o. Onye. Oboa na unsa be si from asu be si abansu na oboa o. There are some friends who cannot stand your success. Yeah, uye die. Uye die nkofo bi namfo bi omo won omo ntimi nyina uye die. Omo say oh kosura. They can't have that heart to contain it. Life my own kosuru. Yeah. And omo so a obi be boa mo akosoro no. No omo say sinipa no. Omo say twon fom. Enti o fa adamfo a number 1 oyo obi a obetimi atwe wa ben Kristo. Oyo obi a nani da fom wa brabom ejuma oye onfa na ejuma endi agro ohwese de bi obekọ nkan se wanya sa wa brabo be san twe aba se ne ona fom betimi ama wa kosoro sa se ne ona fom betimi ama wo abofom obi onye skapa kosoro na so adamfo de omkobo onti no ene wa bofom kura mbo sranse wedi ni na ahwere no enti I say ye very very careful with inamfo se na okan ye no your friends can make or make you now for betimi ama we di ye anaso betimi ama ahwe ase say ma ni da hopa na ya beka obi asem a kire wo na so asem beka kire wo no uni mo hwe no we kura asem nipa no beka yo e bi kura pampa asem nipa no beka na e no kure wo na so as at the time o kasa asem na cho na nipa o ka no asem nipa na sesa yeah asesa it's true say nipa sesa na nipa na sesa enti se wan hwe ye a na unshira bia obena nyankopon ene hira nipa no bie kwan nanso ye wiase mi nyankopon nam nipa so eno ye na de enti se wu nipa bia na ka nipa bia asem kire na ma wadwene anya adwuma wa ma wadwene ankoso wa ma maturity ambem na se de ye ka kire wona no na wa peke ena also o dey transfer to the person obey a big mistake of your life, very big mistake. And the American atwa to say o adamfo na sa adamfo no emra niam akoyie ma no tare wa asemato se yeso bi e wadamfo a emra mu ye de emra mu ye ya sa nipa no owo ho me wo adamfo bi ye wi school from de onye adwuma ntem ne ade na nipa ne nama nanim onya ne bosome ne so a na wa frɛ me Jeribra we kon age me ma na de onya no wakoyi ni sika ni bi no wa yi bi no de ahye envelope no de ama me bese enko tena ne enko de didi wi anu eja me kwan to so sa nti asade no ye no so meni na eduru bebi ne ma dane kakra otuko akoyi ejuma o bebi na contract ni end nti na oba back na ne ma dane kakra ho na me say satam nam so nya ejuma me manage be me nya ejuma na me say dabi this is the time I need to appreciate madam for no and I'm so me de share envelope me ko ni fie masa the way din komo we bibia me kwana the man o hwe scan so hwe envelope ni say hey Jerry o kaya semu o kaya so yes and madam for no so how mu I had to say me na me wo how mu say me so me wo how mu a ono so hu ni say ono no wo how mu omo ye mienu pa ne ma kire so a omo ncha na me kom so ne ma kire so a omo ba me ncha and we've been more than 10 years until wa danfo a ne ma ye de ma wonko a na nipa ne show up ne ma ni dane a na nipa na yera ye careful edukre wa brabo ebe tonsuom ye mfa sa asemi a ene anope ya ma me Akosua go ene ya che no ye nkuremu ye na be ma ya brabo akosoro na benya asundie so
amen ama ho Jerry nyame enhira wo bebre wo de wonso de amaye me producer Jeremiah Simpson na wote ne nka no no ne ebegina so na ye de Sompa Rhapsody na ba wie ye eneda yi de me kan de atwa to no say ye nyina ye mistakes pen ye so no ne ye nim na ye nyini na ye hunu no ye yi niam bebre free abrabom First, obi beka obi ho asam kire wa no agye adi. Wokọ no obi kasa na wonso woka bi. The grofo di konkonsa na wonso wodi bi. Ya yiyi ni nyina to agu. Who read this 1 Corinthians chapter 13? Na Paul say me yankwada na me yankwada asam. Ba me nyine ye na I put away childish things. Nkwada asam ne me yi ato agu. Eti me ameti ye menya perfect my mistakes bebre maka nkrofo ho asam pen mre bi atwa mu ebra na misua but ene eye meti wade be very very careful because minim effect wo mu ni sunsanso wo mu obi aka obi ho asam mama gye dida Tene mentesa me de mani to fom na me am experience once eti yemfa we emo ye bra na yemfa we enante ene Sompa Rhapsody ene ne de besom nyame yadom kire Reverend Professor Joseph Osafo de betena se no so de Sompa Rhapsody no aba me sorry so ye the second service jumedie no ba ye wie ye no ape na ye de premto breka se ebo no atwo so ye wie premto breka se ebo no ape na ye de Sompa Delight with Abna Ruti near the Aba Abna Ruti we are Professor Kobla Abuchi Ede for God page Forsen and a share mame. Your leader be the message be better to see we see him will be. Mr. Your client service line no any antifa. We near my here on a fafa so why 053 188-6216 Sompa 106.5 FM Accra your client service line mo amutie ya mo pese mo ne mekasa mo pese mo ne Jerry kasa mo pese mo bibia mo pe mo bi bibia your client service line is 053 188-6216 053 188-6216 enti sa wo fra wo problem na wo no enye ni nyina na me solve am e bi wo ha Jeremiah na be solve the amount enti tra bia wo fra wo de wo problem na de ha wo no ene ni hu nkomo efutu a me de be ma wo no ano no so de be ma wo enti wo de o ma ni hu ne wo fam a obetufo nyame suro wo ne mu na ni da ho wo nyansa e necessary say ba manimu a wo de beba yes, so we free a client service line na Jeremiah Simpson ne befa kan de ehia wo kire no oye nyame nipa oye elder wo Church of Pentecost a wo nyansa ne abrabom nimdie pa eti bi wo ha wo ne share obehwa ama wo e bi se me omo ma line up ne doso eti bi enu so na che na bi su kwa na nkwa so ova ma wo dadaada about two for no ama wakwanche na wo de wana mo sie enti wo fra wo de wo famu no ka kire no ade bi e ha wo no wo de ka kire no wafutuo wo de be ma wo se eburu no so a na hia sa mebe mu a wo de be bre me enti tiase se me ne nyina na ye adwuma no abomu enti se wo frɛ ye client service line no and now send a WhatsApp message a Jeremiah Simpson obeyi wa no obe solve problem ama e necessary se ba manimu a e be ba manim e 053 188-6216 053 188-6216 obetimi afre na wo do problems no how ato nanim ya from me nyame ye shana Akosua go abojo betimi afre me Akosua nsha e ma me o hospital so from me the virtuous lady le danase me producer Jeremiah Simpson and jail and o patience ye nyina Adwoa Asare obrempon nana safo kantanka bema Augustine wo nyina ka team no mo ye adwuma ma Sompa edimu yesi ne papa ko ne nsantimi nkata nyame ani ena dua kroso ntimi nye kwaye nyame ama me formidable team e wo Sompa Accra me ne mu ye adwuma dedicated workers omo wo humility omo pa adwuma ena omo boa ma Sompa no ye Sompa omo di omo nyansa no omo mu anyina they go the extra mile
akoma pa wo mo de tamachi no ya mesre nya menhira mo mo bebre se wo wura Sompa Accra ha from we be see from reception to the last person akoma papa ni adwen papa mo de adwuma omunye perfect you nipa bia mfom so wono ho nanso ne ma wo mo ho no eye bebre esen ne enye eti ya me hwe ne eye no na ne enye no mato atwene menye wo mo fa 1% no na wo ma focus no na wo fa 10% me fa 90% no na 10% mato atwene baby kura mato to get them ese me meti me perfect ma be expert say work bi say o me perfect eti me embrace wo mu nyina eti Sompa Accra wo don ko an ye de te ha ayonko fa papa nko an ye de te ha ena me ka ye perfect nanso de enim ne say onyame ka ye nyina ho ye nyina nso ye working